over my beauty Samoana. And I'm me lover, beautiful time, my pretty time, my pretty time. Merry Christmas, everyone. And also all over my beauty Samoana. Son of God to come to earth, our Savior Lord, only one Messiah, the King of Kings who lift us higher. Ya pepe se pir Italia, oh yeah. All to pull up and I follow. Nami lava, beautiful time, my pretty time, my pretty time. Merry Christmas, everyone, and also all over my beauty Samoana. Pretty time, pretty time. Merry Christmas, everyone. And also all over my beauty Samoana. Esa AI ilengapo, mulai mai sika kubo. See elephant umang, everybody say, hey, hey, ho. That is Christmas is here. Samo uma if fear. Oh my God, upa paki elephant mai ole kapo misia. Party time, say, chee chee. Fama uma everything. Bring your loved ones and another one. We're having a lot of fun. Kalamay la o sikas, lele ko fa fi o kamay, Pacific la malo au kas, wow, dia may likim simas, fa filo ay ko ile ni wi. Let me hear you say cheer. I'll be waiting for Christmas tea. Then yo I nga fia. Can't you hear the sleigh bells ringing? Can't you hear the children singing? Reindeer are so high, and that is Christmas time. Lover. Beautiful time, my pretty time, my pretty time. Merry Christmas, everyone. And also all over my beauty Samoana. And I'm me lover. Beautiful time, my pretty time, my pretty time. Merry Christmas, everyone. And also all over my beauty Samoana. Politiwatua, and you're with Radio Samoa 1593 AM. Hi Radio Samoa listeners, this is Cece Winans wishing you a fantastic day. God bless you and keep listening to Radio Samoa 1593 AM. Tasilimoy tu. Amo. Voor Mali Pacific Land Band jullie die van ola woli Mali fan tungo le Christmas won't te tau voor de pa o tanto musica le Christmas le lua masir mulmuli le dei foi tu sanga via le lo folo tu mo te mai lo tu soi formal ba tu ding yola ila so mo mo le dei o le masina lona se folo ma le tasio le dei tu sanga swinga Mali e wingo le down le divine ola woli le tu va io tu fa fo ka le man ya ole so solo ban tu go fi mai o ave o le lai le divine ola woli ya wala mo fianga io le tu ma lo longa mai vai ainga ya le ngan tu fo ile le fa mo wi na tu tu ma fa va lo filima le fan tu ainga tu si ya mi se io le tele polga me mo fu nga pe on pisi fo tanto ile fa unga o le ya va ya so ma lo le fa va malo fo ile tawa tai le polga me o la woli ma fonga moa ma le tu ona dei se o le tula e fa ile fiafiana nei ma lo antu le telenga ya ti pe le tu ma tanga mai le down le la se o me fo stem le ma antu ile ngan te le sunga la o ya te vai ma fa pe fo te mutai po tu sala le down ya Natasha fa pe fo ni wa fo la
Whaantalo whaantula ni whaingo lea muli a meli wha moana e o ia malatonga pa ua i nai porirua. Maria le sina tawha e mala inga sini i o e si lo matua o kilometre le misio. Ia male au whainga luenga le Fisher and Paiko i le ria wauli malo le tawhau. E lepa whaino tu uala wha malo malo whaantalo whaia wana pa ia le tua. O loo whaafale le malu so se whanta whaitauranga lava wa le tu malo na whiringano ma lo le tatalo ma lo foi le ono sai. E langa te leo tātu pa anga masani tamba ma tina ma tutua i tu i mai lava le muli panga ma whiula le muli la. E langa te i tutono maunta malawa o no whanga o lo tuksiailo o tuksoifua e wha befo i tutono maunta ngase. O yesu toi ina po se lo matua ina o lua whaasoa ma lua tala noa. Io ai whaatali ele au vaenga nai whaima antu e sientu o lua po oe le whalemai. Io a tuai ana o atu vili iai twei o au makwa ki ngā inga. Io e mawhai e a wakulau kā. Io o wai o le vai songi e le pengsi o ngā po le vai solen king. Whai kua i fo. O inga ki ngā inga fo i lau kā rari ta mama tina. Whai am wha mga kua le vaenga ngā tōli. Hei! Whai ma print maingi kako statement. Whai e se wa ia kua lau pengsionge ngai. Po o where me ngai ki ngā inga i siaka pengsionge le ngi fo i vai kāwara kausanga. Ja, langa le me tutau ona fai ele le ia le fai mo fa mena tuan tian te ele te mama le tina e fiu e fa karia ku lau lo se lau lenga e fai mai a ve le menga ke manga ai ala fa me le va ele i fikia vai bole vanga pasile le pate le pate le so nga fua ia ai fiki le po le so nga fua pe nga fiki fo le sko nga iden ke ni anga wa we la me va ai fa ya mo va ai fo le ye la wa nga ka la nga la pension nga na ke ia wo le fo le su ngol me ka sa mir ko nga mo le mo ko ngi ya wo ya faim fa man tu la va nga na o ma la ka ve tole vi fa le mai fo ka ko me faim fa ma mai ka ko ku pe wo ine o la ngai ka fiola fa talo fa tu ia li o vitemut fa be fo ia le tausio le au manti Bentley ia lo ma tu mai nai le la mo le modele sala fa le fio ango san le longa le poia ia ngam te pa fa talo fa tu ia te o mei a Victor mai Brisbane au se lia le malupio wa ai au fuala uma wa ai le kāra ko inga marero uma kua kere me uma ku pere la sefe ya o ya sola anga fu e ko show de kāra ko inga marero uma tua ma lo le foi va ma lo le tawanta o le ansu fu wele le tanto wolia e bi e ka fa se fu le la lo ye le no le tanto sa ile nei foi fai un ole ya so e pe ona tanto wolia a fai ona ye se me o mama fa tu ilo ma fa ile so ya fa fonga mai la o le sa ilinga o tino o ilantou na mali liu mai lo longa i totono o se pania o le ua o antu le se lau lima se fulu ma le valu le whai i tino ma liu ua maua o ilantou o le nanga i antu sa ilia nei tino ma liu sa fa pe leo na maua i totono o ta vale e le nganto i leo totono o lantu fale e le po ana po o le tulanga le nai pe o ne iai se lau lima se fulu ma le valu soifua se lau lima o le na fa maunia mai le tu i sasai o le ai leo Valencia i Sempania o le winga la utala i le ni vai ngole au au le avea se ka mai fa si mea va pe sta mai fa vita ulia pe se meo si a fuli ngole mea se fa kola isa ma mea o le leanga anto ai lo wa so for leanga anto atuai ma le fai ngolo va yaso et silfio e le ma funa le anga lo waso ono sistanga ta io e ala ma funa le anga lo waso ono o la vai ma fu fa awa e kango ngi sui de me anga i lo ma fu fa e pa ma kwa e le ko ma fu fa wa me na fa fa tu lu lo ma fu fa o le wingo le tala e yenga yo inga mfio na tanto fa ya pela o le a fa yo na muti nga no lu tono le to fa fa nga wenga pol to company nga no fa ya lu supervise si o lo ko sa ka si e fu si ba nga va singa sa vit
Ia na alu no la ia le fa fopasi ngau sa vali mosina 5 minuti. E tu toi foi me. Wa isi foi o mafufonga. E va pena foi tono tantu ai. E va no foi le piu o kau fiki runga le me ko le fu vela. Alo mi fa o ki o ka vale bo le ki fo le fane. Te puni mau le foi to alu sa vali van. Alu fa sa vili la ta van. Ai se fe pa o lo ka vale o so nga vili o ka nga foi pala yo pa o ngi van ka. E ke koe foi mai, ma kua si kia, le no peke anu aku foi lele, ai lua whetau I mastangata, maua I nā masawata, ke ia le wangalo koa le mea, ai ngā amaka, mo le mea le whakua le isa ngā amaka, mo le mea foi lele, o le whakaika inga, o lo ua waku mana wipoki, ko ngā sink, ia amaka mai lo mo le oke, le fufu lua le ipo le amara, e o ara ngā mea kere mwhika, ngā maka leo le ipuki. Ai ke ua alua. Whamai, ia ua ora ka ngā me ke re ka ngā. Ia umara ngā whamai. Le whamai ua umakon whalawara le mako ai. Le whamai le isau ngā me sawai. Ai vai e sika mai mea ngā maka mai. Au isi ua mau mea ua kuanga. Ua pasi I kua I pei o le mai o le koviki. O le la koe a mai mai ruma. Ai mafua man. O lo kango wha puku ngā meo la pisi ko kongo rau mafau. Ai le wha kumungi mele lei. O le winga la le fautuanga I le rivaengo le awu. Ngā mo e le lei. Ale ai. Se ua le wang kaunga anu ke ka whao I. Aua le a vele me ka ule whakua le sa. O le ale a ngai lo wa so for right. Ma le aso mua o le leima sina. O November, lua hafe, lua fa. O te lona wa tofu ata toma le lanchi le ringa woti. Ai ale ai sau lunch. Ma I me lau whangu waida. Ngā le iwa sengi o le penken zeiva mai e kana le shiro maku. E pakanga la kamare ai uma le leile aso I le kamare o whangu wa. Ke wako pia le kingu kofi. Pia le kingu me ko le latte. Mo le chocolate. You are
Fia stasio fantunga mai le kampena fa mai tu take mai. Aku sambo ina la pesena fa mai ia ku kasi me ilunga ane mfinga ku ilunga ia sorry wa Paula fa. Ole bena tupu ile ola ngale dei e poto fo ile fa bingo ilo ma fo fo. Pulea le mea o ngai ke whaarunga ko fo ile le lo mawofo ma kwa e pule sai lava. A wala ke le alkai. E ama tasta mai kamai mea fa pengi e mafuai. E beo do fentu. O le whantusa o le meka o le whakualesa. Ioi. Ko se ama ka whapenga. E mana tua. O tanto uma o tanganta soifua. E kofua ka komo ka ko foi ngai lea so malea taimi malea taimi. Ia po lea fo ila fa mai o le makua malo sia lo fa tu malea. E ia yarkai. E ke fa longo ko fo ile lo tino. Ua makua io sa o le pese fo ile lo makua e give it up. Ia ngo fo le fa sa o le pese fo ile anga o ilo inga. Ia pe anga o lo inga o ke de ua whaafianga e whaila ngākara. I rangi kausanga lua a wherua whaile la uma. E ko kupo mai ko kongo ka koa hinga ngā mea. E whapea mai a kia urangi ia wau. Oi, whunga mu ele ai se me whapea ngā o kupo kongo na mai. Ola ukale o makua e pepe roa i ngā mawhiawhi. O angi whaafi kauli o le masina o ke topa ma le ngi kausanga. Vapasi nga mea. O mai ka ko fia ma ka ko o kusa lava pele se ka ko kupe. Se o le mea taua o lo va ai mai o lo va ai aku. Sila mai va ai aku. Ia o ngai ke la le mai au le ma ka ko anga foi le tau silo so I fu ma lo ina. Va tano va te vise ofisa le ma futo le rivainga le tanto polo kalame. Ia malo le foi malo le on sai le anga buto muli se amu ia o eri va me o la foka ki ar fiku yo I perf pia ko nga su enga ko nga ruenga vai kai mi o I perf ali ile au pepe fa tang a mosamra ai ngale ma buto mi nai me pone Australia ia malo fa tang le ma buto mai cat mu tan le au ia marwin foi le fai ngol dei va ya so pu e ai ngali le tele be fo I tau ala I pācho le ma futo mai nai le fio angola au vaa I Samoa. Pa opi Nancy Williams, ua e ka hungu mai lau whangu o Aotearoa, whaafukai ke lea mo le pusaula. E mautou mo le whatasima le rivaengo le awuti, aua le avea se mei titi, ma mea o le awha le tonu ma le anga ilo waso ato. Aua kako ke whaiara ngāmea. E aua e le yengi a kako me whai, ole, vai tempi, ia ua tū lata I le whai unga o le tausanga. Au te loa le na whaia nafi ia nisi o lau ngā tongi, a nisi o kolisi tutonu o au kilani. Ea, na mai le tauma whai ngā loa tali I po si o a fine, mana tua e le mua umani vaa se lua, na paule mea ta ua, ea o lau sila I lau na li poti pe antaunu wantu, o ifo I tātou te loa. Ia le tamititi o la santo anga whaile mea onga. Ia ma le tamititi fo I sa whaatala le. Nea, e le ma whaiono tua ia tātou mātua. Pe a le ko angaraka me kiki e whaila na mea onga. A whaio nai ma e ana whaila utiute o le tapena I le tai au, mo moli I le whale a onga, ia mauti noa o yeisa na mea ai. Iai malona o fua onga maona se e vai, pia se e vai nga wa limas furu iei pia se e vai o rangi fu kausanga. O lau aina I le rei tausanga mātu, mā lo le whai o le whaiva, mā lo ia tau le on sai. Tau wha so ina o le se leni, e le nganta I pili a onga, o ofu a onga, ke le lopo le minga le kai ia whika na ile ka o ofu a onga kongo. O pa u ke le kai lua se lau kai koru se lau rei. Masalo e o kor kausanga fo o ka idua feka na ile ko nginga o ngaide I ko kongo ngi ko ya ele ngata iname a o me fai kwanta te tas o ofuta alo o se vai ka alo o ka ngi me fai ya ka kiri fio ki ya o re ka ki o ke ya ma lo le pule fa so ma tua ma lo ya to ya le lava papali Ivo ingi se o kaimi ka kele la va I makau apa ku le ulai kinga ia
Ai langa ka wanga fai ma fai singa fa malo skingo sisi kai. Ere ma fa ke de foi mama. 1.5 pounds per square inch. Richard Parker Malele Vina Records. Wa mai. O mai ka ko wo ja mo. O la ya su malo lo nei ma la su ka fua. Mo le au finga luenga de malo.
Let's go back to the island. Ola bese maya Richard Parker Malele Vina Records. Lady Vangula Woli don't to lose full middle John Talo July Tassi Tala Maya Sayuli Umala Lefi. If you feel over Tassimela Fiona Lily Pulo to Tumla Unanga Alejima Huso Oros e Otahu. Lady for Ya Woliver Talovanto Fiona Loli Almana Malo for your favor. Malo Tawa Yauli Sa or Masino Nove Mazol. Pena for ina au le leila sunga le tau tuai le fo ya so malo le so po manuia malo foi le alo tau tua tu lo ftalinga se humano pervi ngai lo so fo tau tua se ola mai mai e mas fo so fo la le le tunu le o tato pena ile mbata ngo fio le sudo le la ile nei foi ya wauli o le aso mua o le nei masina malo la tau tua Tau fa malo lava mua lava me mutau sa ile vi inga le tua e ana le se no na lo fa manu e tele tele no ile ya wo le mangu e fa pengi ia a kongua o lai wo su se PCP ya ka ika e pe ya fa lo fa anga ye moli mai e fai del stato ya o sina fo la tulen ma tu felo in tai au ta lo fa sta o tia fa mai me wo lo matua mai Tuasta motia fa cose qua con le ang che le se ai moni leia o le pe o tato pene o le ang leo le lo poleri ia mai le tau mate poi vai lu tu saina su tato man via ia ma le sunga foi po le ftalinga ia tia po fe foi se pa de ainga tu vai mata mate tanga tau lo fa la tu na tu lunch nias ia antono le no tu fa longo tu fa pe o le na lu o le bala o me le sunga le fa ia o ia lolo chile fieli ngalu lolo o kamanga pauanga o le faya onga o fayo fa longo mai ia le awale pine au le lei awangi fa longo sisi awa ako le fa longo e ko ke malo o longo winga a le uskai faya onga malo le skai ka mai ki malo ai a fa longo ka mai ki o so ngar ki nga ingo le au le mo ai so yeah, but ya fui mono mal stato a pine au le lei o taiao o le final le to World Cup in ai mangele ya o le salta toile au le pine fa pena foi le au Salimo au malosi a Salimo final ya wa la usi de foi le sunga ya lolo ia wa lo foi ma levo tau fai mai le au le pine ya ai anga le fa longo i ka me kere a makang malo le au le wa ya la total tali sorry. Ja, olono winga lang se tasi foi leo vai ngai ma foi ona ngai tule malo le tantu tu foi le so antai au pe a umalana fele ji mana ile so mal tai au antai au ia wa nana isa no na fi ona wo fa popo lu ngal tantu me lu bo ngai ku ma wa popo oi semana te vi fa popo wa fa popo oi ai uila yo au la ftalinga o le wa ifa poponga o tato fainga me alofa o na winga wa lata mai foi asfia ni me alofa lo yele nga sailea anga foi tuna ingo tawa tato tavali al meta wa lava a fai sainia la tsanga amata tu lava nei se yo lava Christmasi afita la lava po tato tavali fo ya po tato tavali used cars ma Japani ma ina lava o le tato afita la mana tua masani lava mayainga ele mafai ona ofa asasi ni ya tato promotion se lua lona winga afai o eisi promotion o aveina ele mafai ona beina le tato afeta lava ya pole lava le tulanga lo yai telo ni si o lova penana ngai mai mana o mia discount me va pena ya o lova pena fa me alo fa na bainga ya tau sina pia na ya inga ya tulanga foi matutunga tato Rivero le longo mai le amtanga tato applications ina ia pena fa ma ina tsanga ya wa ready for the tato afeta la mo le tato Rivero ia na tu lo swap tono tato se iba yaso taitasi ia polal tato mystery boy da malo leva yaso maleva yaso la ftalinga
pe fa ponga na o tato fa nga me alofa ia talu mai lau tar sanga fa ingo le masi no talu ai Ma lo fa tai ia ole io e ole lo fa antu le mamalu mo po io le tantu tu mai le ngai nei au kilani le tu tuanga le o va ma le lus ful tu sanga New Zealand a to te lo to te le malu le tu ia mai pi tu no e pe ni Hastings on Napier e o le mo Wellington ia mal mo tu so te na wanga i mai lau au ona vai nga uma lava na o ta ua la talainga moni leila sa wanga tu nga uma lava na le tato tua o lo fa le paina ya Wellington de Hastings to vainga pa pena Christchurch te diren o ye le tato tua o le telo i la tolo anga i mai papo lo fa pena so tai mai lungo le tato messenger ale Facebook e mana tua foi tua lava ya inga e talia la sanga tom yastur passe te balanga mai le valele ya fa ina balanga mai lava o to final reimburse la le selenio la tupo lo passe se ai lenga ta foi lea fa piolo sana malanga mai ai e fa foi reimburse le pensinio la tabale nisi o lo fia mana o mia mambodia mambodia to la to sa ya e ta lava fa tal no mo mal ta so visa na yeden ftu la inga ma so sani foi le so sani mo oe ya fa pe o talia ina la tar sanga ma falalo se ma le fa le tono le so fa le tongi ai ta la fu mala sene learners o talia se ava no le sene mai fafo so se le sene lava New Zealand statu le sene awa se o lava le sene full license po le sene atoa ya e ma faina talia la tar sanga anafi le foi sai ni alta to tar sanga le sene mai Samoa ya pela bano taua e o lava le sene ai tau lava ona pielele e ia ingam tutunga pa finance pela la profile financial profile e tau na to le lei ma le lei ina i ma faina fa faingo fie na tadia o tu langa tau le sene ma fala Malo fa tanya o a mo ni si va henga na fi sa no yelo fionga wa ni te o yan tu le sai dinga sem pini na sa ta o pe ya o le tu langa na ya e fi awa tu sai dinga po le sa pini ta ya ale hoki fi awa sai dinga so seling ta ya na venga so Kalo vai li nga fakasi ni Wala wa fa ko mo man ngafkasi ni mai al kalo ya tu langa ya tu le li yo le tali lava ya e pe lava al melo ti fie tele le suga ya lolo ele o fa lunga lava ya fa te malola na ya lo talo fo ya man wi le lava se se lo talo fa inga ya o la lava le lunga ya yo lo ye lava lo na ya tatonunga yo le lunga lava na mai le tua ya lo talo mai yo le uso ile tato anu ya salangi ona awa ya fatasi awali ya wali tapo inga alum fana ya lenga teleo sale moa vai tato ta uma la vai nuta itasi usamboa ya papena fo sale moa tapo ya fanga sama alum fana wa tayao sai linga champini ya tato Auckland Samoa fa malo e pulenga Auckland Samoa ide le fo wo mai sui o fainga mea ya lenga teleo au uma sa fa penan au wai ide tau sanga li nei malo lavale fai nu le lei e me so fai maftanga le lei peona ya panu ia tele li ya tai ao lolo male pa pena foile tunga for culture salimoa male tato au salimoa ya man ia tele lava foi fa anga tama tai ao ya lela ma fai ma wal sunga fitalinga ya te manule tapo inga a fepo ia ole a tu ia tu lava le mulipanga ia ole a o pese fo ma o pat ya o te lo ole tu sinante tau au ina lo fiong ele lori taula le Vamos pasar a los días de taula o le taula ya se vidia tu le taula pe mo mania tato taula ole mena o mia maile taula kapi ya le malo fa tanga malo foi le tu ino le tato tu o mo vi tele la singo tu ile de ya so mo le masino november ya mi selenga tu le fa ngol via so tai se tu e lo so i fu mo lo man tu le tua le dava is fo ya tu tele le o ni sia tato tala le fa ya tu lo mai la o fionga le tato filo ia aile fa male tato valau ele nei po fa auro ma to te o de 25 tele Samoa ile pele onanga la tama fana nei ba yaso atoa ia mai se fo ile tato Radio Samoa pulenga le Radio Samoa mai lava le taole
tunga leo ya tamai se o mai fole nei tu lai la talainga a pe foile au ta pau le fiafi vaenga malo la fo tua tunu malo le ka due ata ile sa molo tunu pele ia o le afo sa unanga o le tau tamali pe pa papa foi la fa fonga sa mo ia ma tu se matua atu ina wa ele ia ma tu se atu toa poto la vale tau sai ai se le atu ia ma pe upo le tunu ia vea se so ma tu se ia la foi nu le aina ia ai longo mai foi a wale fa le lenga o le tato pa tato company mo ata ia ia luas fun mo tu tau sanga pe lava no ta wa e leo ato toa lava i se tasi se tulanga lo ia fa mo le lime uma ia manu tele lava de weekend tato toa tusi lua balu Atkinson Avenue lusul balu Atkinson Avenue leo toma o el tato tautua ai le ngata foilea io lunga tato telefoni lua fitu ofa o lua fitu sa uno a ele la ofenga venga fatua ya Rosita te mai ta ia nere limau tato pulenga o tato finance ia mal ofenga venga kina ngalo over selau chimana mertasi over selau fauno lua ono lua tasi over selau fauno lua ono lua tasi le tato telefoni vala au fua este vala au mai tato nutua oi ai manu ia tele lava le weekend so for my ear but we lo singo lano li ilani pula lo tau tumla udanga le jiba lo so oros lua valu Atkinson Avenue dai o tau ia le da tu si vala u no mera e pe ona ta o lunga o le wa toi vanu mala fo bidu ton talo le July tasi tala tasi sa wait say you le li fi mo ta tu tala e vai fondua Radio Samoa tasi mai betulu Radio Samoa. Tasilima itu. Mai moa I lau fetu Samoa le au lakapiliki at mai tai Samoa ile astona inei le aso lua November ile lima tai le afana lima ile malai ale Go Media Stadium po le Mount Smart Stadium ilana ta alonga faitaulia ma le Fiji Bully Kula o le avanoa fa au le nei mo lau fetu Samoa mo le ofiatu ile ipu o le lalulangi ile tausanga fou I farani fa tau loa sau ticket ile ticketek.co.nz e tapo iai lau fetu Samoa ona tawalunga ile ta alonga mata ina alii ile vaole kiwis ma le mate maatonga ile lima tea ile valu ile afiafi Go Fetu Samoa Matau te whaia ni fo aroi le aso lava te fio mai ai ile Shine Dental ai e inga whaapitoa. Matau te salia le Afterpay, Zip, Q Cards whaapea Wins Quote ile Shine Dental. E whaia fua whatalanoanga ma le ACC ile Shine Dental. Le aise tongi mo whanau ile vaole se furulua ile se furuvalu tusanga ile Shine Dental. Talanoa mai le tongi ino le whainga o nifo e whaunga ai le Zip, Smile Now, Pay Later, le aise tului ile Shine Dental. A fio mai le 555 Great South Road manukau pe vala au le lua fitu ono fafa, lua fitu ono fafa mo le Shine Dental. Talofa, oa ua mele, le tinao ana ma John. O se vai aso pisi le nei vai aso. O lo o afia John I le fulu, ai o lo o maua ana I le tino mangeso. O lea fatoa o fo I mai le fale talavai. Masa maua I le fisosoani mo nei faafita auli. O whamatalanga tā ua. E pei o manu anga I titi. E iai maosia o le tino. Ma fesili e winga I vai la au. E iai fo ile no fuanga mo tala noanga taito tasi. Pe amana o mia. O le fale tala vai foi. E mawhai no la tautu uina mai vai la au. Mo isi ngase ngase. Ma whaatino e matui pui pui. O lunga o le healthpoint.co.nz. E te maua I whamtalanga o le fale tala vai. I le tau pitonu. Malu Yesu Kristo e toi o whalo whawhatalo whatuai whapoponga o tātou polkalame le lui tau mo oe. Fi whaitawina ia te oe le Romas funma le lua lona whaupe lua
tusi o masani ai lau whaafonga ma lau whaitau, whai mai. Awa whaitau te ami o whaatasi mo le nei la lolangi. Ai peita ia riri wina le toi fuata ina o tau loto. Nei o tau su e pe se a se fina ngalo le atua. O mea ua le lei ma le mali e, ma le ato toa. Le autua le lutau mo o e nei vaanga le aso. Whaafou lo ma fau i le upu o le atua. Whaafou lo ma fau le upu o le atua. O le fiong pa ia le atua pol tusi pa ia. Masalo o le tusi pito i leva lea kalunga iei le lalo langi le nei. Ai o mai le tae ao le nei po le afiafi po le ale taimi le te iei. E fou ai te mi umatatou te whaitau ai. O le ala ea po i le apostolo i le kalesia i Roma. Te mi umatou te whaitau ai. I au tau tari tonu wa mautinoa. E au mai ai e le ali i ma fau lo loto. Ia pe o le winga nā tala. Fe mai au tau te ami o whaatasi ma le nei la rolang. A ia toi fuata ina o tau loto. A ia li liwina o tau loto. Le toi fuata ina o tau mawhauwhau. O loto o mawhauwhau ale. O lono winga. Whaitau ma mana tu natu iai. E pe foi ora tala le fai salamo la to i ve mai e o tatou faitau ma mana tu natu la no pu le ao a to ma le po e tu tupu matangi li wa va e o mai manuia ele tu ma le fa fo ina lo loto mai fai ngata mo lo tau ia me se manuia o le ali e a fai tatou te na una we faitau ma fa fa la no pu e ve mo lo tau lo loto le ne aso mana tua e fou lava le upo le li ia te oe i so o se teimi mo so o se aso. Ea anga le mai le tua, wha au fo lango am tiu tem whaiva e pe ona iai, ono le soa fo Yesu. Amen. Oh my, yeah, that's so out of line.
fatu fufunga mo ia fa malo fo le tapo inga le tulu malo tu ia fa fo baya sei sina vai ngai tala mo le nei fo yaso wala fa fo mai tala tumo pa to ese po inga la ni na fa jongo le haka le All Blacks for flanga pi o le vasa sa fo ia mo te ona fa ali mai ifa upunga ifa ti longa moni talonga tolopo isn't group mo le All Blacks ile solio tu unga fa lo te fa le alfa fo baya i fa lo te leno ni tala. O le power o le kapia ngalani Joe Mala o fatu ese name o lan kistinga i lungo o wala so tenga lo tele. E sa ia fai joina le haka All Blacks. Ino o mai ona te peina la nei tula o kistinga le X ai o le aso nothing. Ta toi te talai nai mai tu sia isa na fatu senga so stanga te tapo e sila ile le kapi. O ia fa manu o le loto isa na tu singa lelele. Sa ia ile amatanga o vaso. Ila na tu singa sa tu sia ai. Tara tau ia te iona sili atu sele lei. Ina te wha matalai nai mea. Se tustu singa whata siai maleata la uloa le tamata alo la kapia Engelani, Richard Cockerill, o whata au te ia Norm Hewitt, o le All Blacks, le o mariu nei. A o ia te ka ia whatino o le haka, a le All Blacks, le a pepsa lau iwas o fitu. O le ulua tustu singa mala sa i ta ue whapea, o le haka, o se me whavalea. Ma o te tau na wha malo loi tua, mai longa na wha tio i nai e lau ta poa i al peuli. Apetai. Sa muli ane toi falia o sona fia malie. Masa tusi ai, masa mana o eva ai, wa ave ese i te pula. E fatanga ai o na tali ile haka ale All Blacks, e o noa le mas fasalanga. Sa nga ina na whamatalanga li tūla fono, sa tusi ane la kapia le rolangi, alu mana ili tamara sanga ripura rolangi le rafs mali tasi. Le sa tau fia ai, au mali sa wavari luma mapasia le la tūla ina sfurumita, au faya le haka. E tula fono sa i solia foi a foi le haka le All Blacks i talonga mai ngelani i talonga i loa i au au sir so nga champagne le rafs mariva e lua afe poni sa fasa lai ngelani le kapia le rangi tu sa mala mio mala tau foi na e mala sa na papitai tanga te sa talia tu an tistu singa masa o onga sa ia mo mai i tulanga tau te le haka i le nganu ani sila. Oi la tu mai fa pito I vasa wala tu fali ne o for franga o vasa malo tau prenga pia po le pia Commonwealth Ocean Declaration o kava ina mo tau taua e tau sia o le ai one ni fatino nga nga fia o le pe o isi for franga fa va malo o le for franga sa vai te mai ner for tanga tai o malo tau prenga limas mo le no pia il vai a to wine e au fia ile pui o le lorifo maritol su paseno le vasa. To e fa foi le leo me ola sami le lo rifo le mal dos for percent ma ia mana ia tua o yonga te fale o tunu i le fenga ia le mar fa tu ngana o si tio so sami o le ri professor so enga me ola so mianga nga te fale le marine ecology Simon Thrush i le University of Auckland sai ta o e ia se numera o forflanga fa pesa ia te mi o tonai ma ini ofisa fa va malo. Ma ua mo mi ai le whaali liu le whea ngai ngai pia, mai upu ini whaatino ngā whaatino ao ngā moni. Whaali e Thrush, e au na wha se e ma mau atu ma whainga whaaporikiki. Ma tele atu le whaatino ngoi tūlele e taula ia ni rumanai. Ma se tūlele e matua i alo i ai le vave whaatino o mana ongo ni swinga. Ma e tā uai e tau mate e tingata o le a whaia au whai porikiki ngā runga lelei, e o i ai lo la tūlelei na i au siaine mana onga, ai e a te ia malo na wha maoni ato toa. E le o le mele na iai. E le iso na manatu o le au siani au whai poro kiki nei taula inga. Ma ua le na o atunu o malo le tau prenga, ai u whape na, ma le rolangi atoa. O sai sai nei a leo leo, i se ali e maku o mai se o spa inga ini winga mātanga sa i a whai este nei tiki, i se pākai manukau, i le vastal wai. O le ari o lo masalumia sa whaala talata i le te nei tiki, a o te alo le nofuanga le Aronia Park i Goodwood Heights, i le tusama le valu le Fairfield Sprayley, mo foina ia e la tsava vali e ave no na fale a petai sa fali e leo sa ia fauli ma ia ile te ni titi ni ami o matanga i se vai vao la tane sa sola ese le ari ma le no fuanga i no fau o el te ni titi mo se so sani sa ma foina vala wina leo ia leo e tua oi ai o fali e leo wala to loka ina nei le tinga te tu samre mta upu o tilo ia ini morianga e fatu ai. O le ao onga mo le tali ni siva le tautua Dance Academy. O whao Sofia te whanau nonga mo atu whaalia sa mo i tu planga li lau mua i Wellington. E pera sa whaavaine a li ruawe si morelno. Sa wawe telo na amana ia le ao onga i porkala me o siva pa sa mo moni i tu tonu a onga. E li ruawe mo le do fulurua.
sa fasalafa tua itua le academy ia na porkalam e alfie mersivafi o so fa tonu la onga Jaden Ruapo wa ia falia sa fa o Sofia ila tu fa pai le pa sino manga fa nga no ma fa lo tu lang tu wat fa ali tu planga Pasifika di Wellington talu mai ona amtaina ni porkalame wa au sia ia le tu dance ia ni unga mata ina le tele i te maikia onga sa tu ina ilunga pito tulanga maulunga i te uvanga a wao o siva. Wa wharia pāre me o fiti si rene rampuka e pauna mea lo iaro na iloa o tangata fiti e ia tupuanga inkia o tangata moni o fiti. E ulawa o fiti o se vaianga le Pasifika ai o i tu ainga o tangata Indo-Fijians e leo whaavasenga ina o tangata Pasifika i New Zealand nei. Ai lisi na ilalo o tangata inikia maasia i leo pengo whaamtalanga na matangaruenga o fo inu mera whaamamawina a New Zealand le ale statistics New Zealand. Sa longo ai le matangaruenga i le New Zealand Pasifika o tangata tupuanga o India-Fiti po le Fijian Indians o whaavasenga ina le teimine i lalo tangata Asia le vaianga o tangata inikia pa te se maisi tangata inikia o nonofo i New Zealand nei. Mata uai o le whaavasengana sa whaia mai tanu mai le lua whemale lima. Ai o tangata India-Fiti au te ro o lewa na latu te ena le whaafsengana. Ma latu tue la ngai atu ngalunga i te whaatasinga. Sa whaatasi ati au rampuka. Whaaria e roa rampuka e pauna meo i auro nei loa o tangata Indo-Fijians o tangata moni o Fiji. E te alonga o le Paulusia le All Blacks Ethan de Groot o te lopu ma le au atoa e lusa ma le tolu e te alo le te alo whaitauli e tele ma England. Ina vavea le start e me New Zealand. Talu ailo na soli o tutunga whaalo tue whaalo au. Sa whamaoni ai le whaia onga Scott Robertson o le tolo puina o de Groot o leo se whaale tono Santa Alo. Ai o le lea tau si o tūlanga e whata o toina e le au. E ulawa ni whaamtalanga moni le mea tonu sa whaia e de Groot o whitau ia le tolopu ma lau atoa e ta alo i Twickenham e leo manino mai ai o whaamaoni e le All Blacks e la tau te le o vau ia o ia to e whilwhili ai mo le ta alonga ma ai alani e le whai unga le vaso a sau. Ai le tamane o whaia le whaia onga Scott Robertson tuinga le na au mo le ta alonga ma Engelani. Tamaiti Williams o suia Ethan de Groot i le Paulusi. Ai o se tasi o mata au po tua tale noanga. O le amene o whiwhilinga mo ia Cortez Rajima e o fuina le ofu numeriva ma Cam Broekart wa avi ele ava no e whaale o leo ia Rajima lea na ilo TJ Perenara. Loudon Barrett o le ia whaatonu tunrina le leini tua ma le ofu numero spulu. Pasili o tosi wa avi ele isi no fuanga le no fōra o whaale o leo i le tūlunga pou. E veo no whiwhili ai Robertson ia tamai to olua pito silo na mamafa o ta alo ai mo le All Blacks. I isi tūlanga o Martelea wa avi ele whiwhilinga le ofu numero sufa na ilo Steve Reese. Ina wa mai le la fate te inga le ta'alonga ma ya pani le fa'u ngarasto. Wa awa ya tune ya Caleb Clark, ma Will Jordan, ile istu langa wingi, ma Betty. Scott Barrett, o la e tue kaptenina le au tu langa loka, e panga fatasi ma tupo vai. O vai, ia lusi ma fate usanga, wa fia de mata ina langa ta'alo le tu sanga, i ta'alonga foi taulia, ma o la mata ina neis de la ta winga ma le loka la uloa Engilani, Maro, i Dochi. Lus faweti, wa le fate inga wa yai. Ari Savea, il numero valu filia Sam Kane, il lus forward salotto por il numero fitu, ma Wallace Tutti, il lusi forward Maulea, il ofu numero 1. Chori Barrett, o te tell you mai manua sa fiai, o le apanga mreko yon, il sumari lua, ma sumari tolu le ne tua. Anton Leonard Brown, le akava moia tulanga il fora o fale o leopa pema Damon McKenzie. O le All Blacks la o filia, Tamaiti Williams, Cody Taylor, Tyrell Lomax, Scott Barrett, Captain Foilea, Tupuvai, Wallace Atiti, Sam Kane, Adi Savea, Cordes Ratima, Loudon Barrett, Caleb Clark, Tory Barrett, Rieko Yone, Mark Telea, Mo Will Jordan. Fale o leo, asafo o mua o fatunga fasi, Basilio Tosi, Tau Patrick Tui Plotu. Campeni Finau, Cam Roykart, and Anton Leonard Brown, Damon McKenzie. O le A45, Mavela Star, Demeri Sila, le ta longa. Se atu le si tua Englani o Jake Tango, o le kalapo le Parramatta Eels Australia, o ta pātu nei la o le tosa moe tu tūlanga no Nauso Isaac. O le avanoa ono sa manua mo le talong whaitauri no Nalua, ma Engelani le vavea le Sātenga New Zealand i Leeds. E le teime o tole ninga i York, ta whaari ai le whaia onga le tosa moa Ben Karina, o se tasi ona tamata alo o iei se tūlanga le mautonu, ono se whawhitauri no tau au. Ina whaalau te reina le au whirwhiria maripotia i a Isaac Tango, o lo a fia se a fianga mitimiti, e au noa le mas whaamtalanga tele ai,
ar pulenga al to Samoa o le si swinga le to smari vol au filpria si tulanga I fori mai o le ale sia fa ina le liso le au de asto o le tamor kalapo Canberra Raiders de Stevie Sang o si tulanga ya Paul Roach o le Warriors e ulava se maro le to Samoa le ata tu sai le risio talonga faitolia e no mo se so tanga si swinga ia pe fa ile maro to Samoa ai ole talonga ole fa to winai fa tulanga le ka piliki fa va malo ole IRL Samoa o lo mamalo na kilia ma tulanga fa tulanga na o ye nei football tongi pasede le o lo mamao ai matonga o lo tulanga lima o se fa tulanga na la fa fia nai ia karina o le au atola to Samoa to ana asiata Sean Bloor Gordon Jam kam Kumtong Luciano Leilua George Jerome Lloyd Dana Mariner Carol May Anthony Milford Francis Molo Jeremiah Nanai, Kenan Balasia, Junior Baunga, Simi Sasangi, Blaze Talangi, Cheryl Skelton, Jake Tango, Jaste Vanga, Roger Jivasashek, Lazarus Valipo. Or they say, Ola for Tassi Baviao, or Salia, Tammy for Yanisila, Yalia for Italonga. I will farm on your name for Yao along with Oracabilica and Yolandi, yes, Sam Tompkins. O ia le tangata sa whātunuina lana au tūi affordable ai. I li kei marasi wa tau ala rakapia le tio Samoa ma polo kai tamata ala Samoa ma so po ia tele. O le leina o ngā kukongu. O le ate video le whātau tūnga le kei marasi wa tau ma le tālonga whaitau lia mo mosa sala laurunga o wala so teilo tele. I se whaavivi inga ia o le po ala rakapia yunia ingalani tio mawa. Ka whailo ai le ka peteni George Williams ina o mai ale tālonga. Tā manu malo ingalani. Sa tauraina na ue vau ia le to Samoa ma le kolosio le leina o ngā tonu. Sa whasilingi ai le vāngo tala le NRL.com. Ia le tamata alo le leina luma Mike McKeegan. I le ponga i o le whātau tū. A sa tali, Sam Tompkins. Sa sau ma le idea. Ia ma le tamara sanga le kapili ke pasnika di sila nei au tamai tai. Le ata alo le fitu Samoa ma le buli kua fiti le Malaya Mount Smart Stadium. Le stona nei. E o toe fili lava le whaia onga ia Jamie Soward i ale au sa manumalo ia tonga le bastolwai. Mo le ta alonga ta o telo le pa umunofo mfiti. Leine tua e vania pelite, Mercedes taulelea stiala, Lindsay Tui, Sarina Masanga, Jessica Batea, Tavana Papali, ma Pauline Piliae, Rasa Bale, Leine Luma, Aneta Claudia Nuosala, Destiny Brill, Laika Clark, Mona Lisa Soliola, Christian Appeal, Masiena Lofipo, Faleo, Jayata Faifua, Simone Kapani, Pihuka Berryman Duff, Eva McKeown. Ya, kalanal na yaso, Maria Tapo ingala tunu, Vavayani na yatatu fana wiki au tu fauna ola tu weo sol. Maria la vale yaso, soy foya. All I hear is Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo. Radio Samoa, Tasilima iwa kolu amo. Ole antula e whao te tele na sunga ia se uli mula rifi mo a tātou tala I vei whanua o le rifo I a woli o le aso for Greenle e peo rei whaafunga Jema tala I ta alonga le antui tali mai e le vai aso fau le aso ka fuape a tātou olia I le lofa mananga leo le tāpa au sili lunga tātou wanga I antui le tūtua mala unanga le Enterprise Motor Group I marukau o le wafa tasi mai ia le sunga ia au kuso fia le lei le fo I vaenga o le au. Oli fa tala wanto kuso malo le fia le faiva malo fo le ono sai le ia oli mantango fio less free. Ja, to tau fai pa malo o talenga fo boa ia pa tai fo mato no fa aulo le boa. Oni lao e fa I lo fo il mato fa tau tu fa tau ba ia wa fo le ia male pa fonga po I se tātou atu ia me po I amanoa e whatalo whātu le ta po I nga mau se tātou atu ia I le fungi tūla le tūlanga o le mata mofia mai o le sulu mai le la ia o te longa le a papa a veloa I pele le tau le weekend ia me te po le whaasahanga le weekend mo nisfo tā longa lo hano tuai tam whanau se tātou atu ia malo se pua Pomba
Ole tanto tau foi fa mano la vale tasi mano le ona sa o lewa o le sa o lau so nanga kuso o lewa to tu eu se vai pe a o se vai o le ala au vai ya ole mea tau po le an to inga se vai ala en bo si le fa malo stin ya ole fa malo la vale dan tas o ani tampe danga la tua ia la o danga fo ia le enterprise mo le nei vai tau o so fia le wa amtali e le so se ia lia lava ia le kirisi masi ia anto ai fo male na tu so fo pa tanto wo li ia mo le fafsi ia mo le o nei la so mo mata fo le masina ia o le tulama le ia o ma tai me nei le mautu mai le campaign mo tanto masina ne no bem o lona winga o lo fa wa u bel campaign ma le masina le tene le tanto cash bonus so ona apoia alfa tasia lava ia el mako campaign ia ma vai ngale lo Hamilton o Kispel ia o New Lane so lo winga pe le umala solne ia wa fo ia o lo to lo le campaign but for the time being o lo fa wa bel mako cash bonus on ai o lo ai na fo le malo sitato o tunu tu la fo le ono dei fo vai taua o tai me na mi ai sina se le ia ele ngata le fai kalesia ia ai ngata tasipo ia ai ma se dei vai tau le tu la mole fai ta fo io te tau so wa Leli malo fa tai o le se tu lango ia tanto ta vale o yinta vale fa bo winal ta multimini tal tal ia le promotion mo aso fia ia o le lava mato ta vale o special so o ta vale for ia o lo fa le campaign le o le cash bonus ia o lo fa o na ma o ia ta vale lu mo ka ko website o le enterprisecast.co.nz o pe o lo tsa ili ia lo mo mai na fa pe fo le mo sa va no su mai tato lo tsa nei ia o le tulanga ile lo pau so string ata vale ia mas lava SUV ya tela na tato mata fo ia o lo mo ia SUV o le pe fa mo fiele ia fo ia le tulanga o le ana so ia you know you just slide in ele pe tu suseta para maula lalo fulia ia ape wa fa fa na tato ma wa futu la le maula lalo tele tama la na le ke popular SUVs ya ma se tato pick up mo so se tu ai na ta vale po la lava le tu la malo na ia pe ta una pa na a kilo ma tu website o lo ia u malava tato ta vale o lo eso ia so tato ta vale pa pe o lo na bien e bata Leli ole fa le tonu le so fa le tongi en tala fu i se numero fa to pula fu le lona le mo le so so ania lo sunga le limpu ia o to lo tu la mai le o lo ia la so o lo fa to mo tu la le finance ai o lo ia tilo lo ia no lo mai fu le fa lo to lo no ni si fo adverse credit o a nai fa le to lo le o sai dai ia ai o lo ele lavo a ingoro fenomeno via o no lo ia la to lo fa allocate to basi lo wala upstairs le potula no lo ia lo profile type so I would know what ya fa pe o ia nai fa le to su mai ia fa lo mai fo ia fa no lo to na potula ma in the finance to lo fa eta mo o ni so lo ia nai fa le to la to profile ia solo no win o lo fai la bona ia atu so ani leva eta fomo le link malo fa tai ia mo i man to fu ia le tang mau o talia se tal sanga pe fe level au mai le la mo e Wellington ia pelo ta una o il ka ko website enterprisecast.co.nz so lo ia i ata ta vale o le link ia ta for ta vale apa pe lo i lo ta vale le lo na ia mai na o ia
Ia na kliki lola ia ole finance link nai au tafa. Ia pai ale na whātumu uma ia tūlanga uma. So once I uma na whātumu lo application online, ia on whangu mo le mātou nei ma whanai o lo po le process ia within half an hour tauna I lo tali ia ma longo I fo le ia a whape fo lo manuile ta le tūlanga ole finance ia tongi lola ia whai o le organize mātou po le ale me whaingo fia tongi le vale le suma ia ma pike hulta vale tūlanga whape. Laisene avita vale o le antua inga laisene talia ye isi tūlanga I le talia isi tālu sanga pe a laisene? Ia o tūlanga hule le o se laisene lamba o mwhai mātou talia le i tūlanga lea ia ila tōfo e le ini laisene. Ia o lo i ele avano hule le mwhaina whaile appointment le bank mo le personal loan tūlanga whapea. Ia whapea le si laisene ia i lava ia i tūlanga o le profile me tūlanga whapena ia wafo ia criteria o ia appends me tūlanga whapea. Ai o mawhai lawa na mātou so se laisene mo nei mai tau. Lele, ia. O le a se si vahenga tāu te fia sau no ia le tau mai le whamanatu o le tuan tusi e mi se awala so ta i tuele manu le turu o le tau tu. Ia, whaftai o mo le mātou avano. Ia le tufo I le whaftai le lo ma le malu se tātou tunu. No le whaongai na fo I se mātou fo I tau tua vai. Ia, I tūlanga le fo ia le su fo I ma matala mai au le malu se tātou tunu. Ia, whaongai na fo le mātou tau tua. Ia, mo le tuai le whaftai ma le whamalo fo I le tau pati mai. Ia, ni le mātou fo I au nanga tau waa. Ia, o le mātou telefoni a whapeo ta sa ili so sa ili nei ia o le mātou telefoni na o le oval se lau ono tasiono whātasi walu oval se lau ono tasiono whātasi walu ia o le lua fitu ono se lau lua fitu ono se lau ia o le mātou address o le 5 tolu Quayside Road I nei Manukau 5 tolu Quayside Road nei Manukau ia pe te vidi mai ia o mātou ia nei ma le sunga le lipule a Terry ia o le tamai a tau ia malo nei fuki a whatawa ia pia whapero tasa ili so sa nei fuki ia me se fuki le a hai atu mo le asuia tia whatai lava o mo le mātou a whatai fuki le tātou le tio ia o nei a wano lo whaiena a ilo e fuki a tūlanga o le mātou o nanga ai manuia ia fofama ia me se foi le alo atu o si tatou alam whanau I tatou au I whaangata mai le I tālonga lo weekend. Ia, tātou mai e tasi peona e sau noa o le sungalda I Augusto Fia le lei o le tautomala uranga le Enterprise Motor Group I Manukau 5 tolu Great South Road I nā I Manukau e tamo I le la tautua o le wa se antia lus fulu ma le whamiru tau te ai le tasi diofo le avei te le tau no o I le tau ofisa po le tau whalawhainga aluenga talo maina e malo lo I le awa uli nei iyo ai a whape ke lua best feeling I ma le supervisor Talavantu ia Ruth Liu Marietta Lolo Malu Fui Mauna Lau Fiong Ngā Tasi Manuia Longa I le whai ungo le reia Vayaso Mai Austin, Texas le New Tolefoa Semu Siolonga Asianta Malova Taile Fa Tasi Mail Tautua le Radio Samoa Marcelina Brown Fanga Ma Foe O No Tu Ya My Birthday O North Shore me yo to ile neya oli malova tele ma to my Seattle Washington MJ Federico Sevao ma Waipahu Hawaii ma lo tu to tasi tambinola to tele ma fu to my le polo galambela average ole ile afola tasi 24 hours a day 7 days a week Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz
Au sarara wala la wako yao. Masa esa ema sese. DJ DJ Lino. Masa esa ema sese. Makafunga ka ko o mai le vai Jamie o longo tangitangi ma le ke risi masi ele o koe mabafo ke fai ki risi masi samo amu ia oi Fai mea alofa I a inga mawo I Samoa e ala ili whaatawina o se hotel ta alofa voucher. E mawhai ona whaongaina mo aso ta ua whailongaina. E pei o aso whanau, whaipoiponga, pe fai malolonga mo ta whawhawa I whaiungo vai aso. Whaatau e oi New Zealand nei, ai piki elo a inga I Samoa. Tanga I ane ili pacific40.com/hotel. Ma whaatau nei loa. Pe vala au ili o lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. O lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. O le A1A Tree Care Limited, lātou te whaia au onanga nei. Teu, whamama, whangata, pe ave sea li la au mapongati mai lo whanua. E ma whai fo na lātou te wina lau tonga la au matoi tatou. Wasilia mar se funu tau sanga o lana tautua. Wala au lua le A1A Tree Care Limited, le o lua tasi, tasi o lua o tolu ono o. O lua tasi, tasi o lua o tolu ono o. Mai moa I lau fetu Samoa, le au lakapi liki at mai tai Samoa. Ile aso tōna I nei, le aso lua Novema, ile lima I te aile awhana lima. Ile malai ale Go Media Stadium, po ole Mount Smart Stadium. I lana ta alonga whaitaulia, ma le Fiji Bully Kula. Ole awanoa wha auro le nei mo lau fetu Samoa. Mo le awhiatu ile ipu ole lalulangi ile tausanga fau I Farani. Wha tau loa sau ticket ile ticketek.co.nz. E tapoa iai, lau fetu Samoa. Ona tawalunga ile taalonga mata ina alii ile vaole kiwis ma le mate maatonga ile lima te ile valu ile afiafi. Go fetu Samoa. Talo va Samoa. Wa ule ne yo kasputi alu. Awar suia ngila wa le kio. Aeva eva mai ile se fudu lima iva kolu. Amo Radio Samoa. Bevela a. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on.
o te whaapiloa I tātua tunu ele amatanga fo ele nei aso ma lo lava le soifua manuia mai se lava ia te tātou o lo whaile nei pol kalame ma wha manuianga mo oe ma lo soifua manuia o Ioane lima al whai upo e valu o lo iai le whetalainga Iesu e whapea ua whetalai atu Iesu ia te ia I nā tū ia I lunga ave ia lau moenga ma ia e savali a le upula tā ua mo ele aso nei o whautuina whapea o le mananga ioio le tua I menei o whatonunga whaingata. Whatonunga whaingata whapretania o impossible commands. Impossible commands o tu ainga whatonunga fo ia au mai le tua ilana fionga. Lai makua mangingo le whatonunga au mai te ate tātou. Ai o ni whatonunga whaingata te leo na tātou sita ia. Whaingatana e whatinoina. Whatita inga la kai peo le mele o le e il whatonunga tu spa ia whai mai le tua, whai mai Yesu ia e alofa atu I o fili. Ia e whawhanga I lo fili pe awhia ai. Whamaka whai ngō whionga e whai ngā mea e whaingata te leo na e whai. Ia lesi whatonunga whaingatanga e whakaungu inga o le whatonunga le whai mai Yesu ia e whamangalo atu I e anga leanga I te oe. Whamangalo se tangata na whaia se meleanga I te oe. Aso uma ngā meleanga e whaia na tangata. Whamaka e whai ngō whionga e whamangalo. Mela na e tau o impossible commands. E ke loa. E whaingata tele. E ke loa la welo mawhauwhau. E ke whiau sika ia wa. E ke loa le whatonunga mai le tua. A le whalawe lawe. E le ai se malosi o te tonu I te oe. E whaatino I nai. Le ai se malosi e ke whamangalo ai. Le ai se whamalosi e ke anga le lei ai. I lo fili. So le upula lea mo oe le aso le nei. A e kau mawhai e whangai oi se efforts. E ke usika I ai le mea whaingata lea whai mai le kua te tango e whai. E loa o ina e ngai oi e le mana o le tua. I le mea e ke le I mawhau winga e tupu. E ili tala I le mele na tupu ina ua malolo le tangata fo ile mai supa sa ile taelenga I petesa whai mai tala tu spaia. Na alua tu Yesu wa tau atu le taelenga le petesa. Tu mui tangata mamai. Ai tasi al tangata na alu Yesu wha malolo. Kere ilo pe amenga le wha malolo ma Yesu I le fiesa lau tangata mamai. Ai tasi le tangata na focus I a Yesu o le tangata le whai mai. E tolus fulu walu tau sanga o ta oto mapipili ia ona ole mai. Ia la kulo Yesu tau, ia fisiri a Yesu e te fia malolo. E ese le tali eli e mai. E le isi vea ule vai. Ia kele onga excuse. Ina usi la fia Yesu e fia malolo le tangata lea. Fai mai lo le tala Yesu I tangata. Ok. Tu ilunga. Ave lo moenga. Ma e savali. Mai tu ilunga. Ave lo moenga. Ia. Ma e savali, e kolu mea whai ai le tua, o le tu ilunga. Ai le I malolo, o le mea mo kaunga I whai, tu ilunga. So, tolu sifulu walu tau sanga o ka oko. Ai whawhionga whailinga I mea, na winga o le mele, o le whatonunga whaingata, it was an impossible command, na whai I ai Yesu, whai mai, tu ilunga. So, ili pipili. Wafo ele ilo whai pipili o Yesu, ele ilo e pipili o Yesu le, mele masangi ai. Pea se tangata masan. So, a e whelwhelua I solo ia pia e laku e kau se tangata whapenga o pipili e whai ai ku ilunga, savali. Nilo pe ke o ku I o le tangata pa, ma e pe a ku ilunga o fia se furu kau sanga o ma. A pipili lea, ina ufai mai Yesu, tu ilunga, avelo moenga, savali. O le whatonunga whaingata le tua. Ke lola, il whai upo e, wa soa whai upuna ia, il whai upo e iwa. Whai mai le tala whai upo iwa. Ona malo lolo le o le tangata ua avelo na moenga ma ua savali. E te waile le whai ngor whai upo ua malo lolo tangata avelo moenga. Lona winga e tau mai ai. E le whai aku lo Yesu malo lolo ai lona winga. Ma whai aku Yesu kau mawhai lolo tangata e tu ilunga. Wa whai mai ua malo lolo avelo long venga longa winga. E le whapenga malo lolo kaki kira winga. Nga malo lolo waku ilunga. Winga na tau mawhai e tu ilunga. Ilonga kau mawhai e ku ilunga. O na o mai leo le malo longa. Ua avelo na maenga. Ua savali. Ua aluanga ilmanu manu. So le songa ta ua la mo ta tau nge ya sopo. A tonu ke le o pipini I o vai pe o le pipini lea. A tonu o lo e pipili ini avenga
Olo e tau aveina ua tele tau sanga olo e tau ave ai. Ole avenga o le loto le whamangalo. Avenga o le itatu. Ole avenga o ngi trucks. Trucks olo polonga i lo wolanga. O le mawhai o ngā maua se malosi e ave ese ai. Anki lole ki, pe whainga tā o ngā ave ese le trucks, pe whainga tā na e whamangalo, ai e kau mawhai e whai singa efforts. Singa me ki kau mawhai. Once e sila mai lole atua ua e kau mawhai se effort o ngā ole upu le atua. O na ngā ioi le ole atua ilo na mana, ma whesoa swangi e te oe, ma tupu le wawenga, whamalolo oi mai trucks, whamalolo oi mai le loto le whamangalo, whamalolo oi mai le ita, pēa e kau mawhai e act, e tusa ma le upu a le atua. Le atua, so se mea whaingata a mātou whaanga ioi le atua, e tusa mau fionga whaingata, e ngā ioi fo i lau fio. Whamanuia e se tasi o tau mawhai, ona o Yesu. Amen. O te mawhaia o a ulawa le atua o te mawhaia na pata unu a ufola folanga o te mawhaia o te mawhaia o a ulawa le atua o te mawhaia na whata unu a ufola folanga o te mawhaia amu ia le whai le atua mona malo si anga e pei o le la au tafa o vai ele iloa eia le la malape aho o mai fa'alango mai o te mawhaia o a ulawa le atua o te mawhaia na whata unu a ufola folanga o te mawhaia amu ia le whai le atua
ona malo sianga e pei ole la au toto i tafa o vai tafa o vai ele iloa eia le la malape ao mai fa Malina le pi simple de vangola woli bele pese wo fango ina fa lango mai tolongan toile pologala mele a rejoleola ile de ya woli mele de fo ia so fa tianto ile sunga ile fa au ya pasta la fa ile copa o le Assembly of God mele fa angola no le muteli sala faima le tanto pologala me e pe on lu tawina ilo tanto wala fa le nganga ele ngante le olanga fa le tino toi telu mai ile woli ole asunga fu ole vai so sau toi se fulu ma le fitu minuto ntale o le tulai lua tale lua ona toi au dan tulo tantu talai pe ole fa funga ile tulai tasi mai ya se yuli mai ali se do fa se longa fa pi se nisi o au dan tulo nisi o fa linga ma fa se silanga mutonu mai le tantu officer Radio Samoa Taslima Ivotomi Amo Mai moa I lau fetu Samoa le au lakapi liki at mai tai Samoa ile asutona inei le aso lua Novema ile lima te aile afana lima ile malai ale Go Media Stadium po ole Mount Smart Stadium ilana ta alonga faitaulia ma le Fiji Pulikula ole avanoa fa au ole nei mo lau fetu Samoa mo le ofiatu ile ipu ole lalulangi ile tausanga fou I Farani fa taulua sau ticket ile ticketek.co.nz e tapo iai lau fetu Samoa ona tawalunga ile ta alonga mata ina alii ile vaole kiwis ma le mate maatonga ile lima te ile valu ile afiafi Go Fetu Samoa. Call the friendly team at Seal Plumbing and Gas for all your plumbing and gas fitting needs. We can install and fix water taps, toilets, water heaters, gas hobs, pipe leaks, water mains, and much more. If money is tight, we can provide wins quotes. Call Fuimaono Mayu Upulusi and Steve on 021-797912. That's 021-797912. Mention this radio ad and we can cut 10% off the first hour's labor charge. Seal Plumbing and Gas. O e mo mia sini fu aro po nini fu fa PE. E ma fai ona sosoani atu le Chapel Park Dental ini tau talafia ngai. Tele awala e ma fai ei ona tongi le fainga o woloa. Se fulu ile sfulu 5% le pa ufa pitoa o tai ni fu fa PE. E ma ea ile asu tolu sfulu Novema. Pala au mai lola Chapel Park Dental ile ovaru silau fa tolu fitu ono fa lima. Ovaru silau fa tolu fitu ono fa lima. Pe a fiu mai ile tasi fast fulu Chapel Road I Flatbush. Pe tanga iane ile Chapel Park dental.co.nz Musa appointment wa valu tausanga o lama tautua mo tangata Samoa. Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa.
Lua tui se fulu lima minuton tano le tula e lua ia o nisi de tato fa linga ma fa silanga o le utonu mai lo official radio Samoa mo lo si la fia e mi se la vai e fufonga o le fai unga o le nei foi vaiaso o le tato fa silanga mo mua o le tato tusi o le vao filifili e ma le tusi o le songa. A wale ngalo sa lominga o le tusi o le songa fa tasi e ma le lominga o le vao filifili e mawai whaalpengo Samoa i si sifo tutuila mamadua o nisi o talatu o Samoa o alanga upu o le matafa yo le matai le whainga o whaalawalawe pe o whaai puiponga ma liu o leo siusinga o ainga whesila whainga o Paulo o si i whaaloalo whaalangingo e kalesia ma le tele o le ngangana o whaaloalonga e fitu se fulu tala le tau na o le official radio Samoa i le tolupa tolu ono Hobel Avenue Marukau e maua tuai sa lominga. Morisi whaamtalanga wala mai le tātou ofisa i teimi whainga alwenga i le lua ono lua tasi lima iwa tolu, lua ono lua tasi lima iwa tolu. Ea, a whai le rei oi lunga le penga te wha i langi, i na paula walau me whai, ea olo wanga i e lunga mata i lalo le whaupunga shopradio.samoa.co.nz shopradio.samoa.co.nz e ma whai ona maua tuai ia sau lominga. O le whaalinga mo le ainga sa mawala i vau o le pala. E mua pēr le whaapoloma le whaasangi lo tātou tāpa au sili i le langi. Ona e au sanga le tua ao ma manusina le soala na pule whaasosoa i lo o tau soifua malomatu ola. Whaaptai wa sopo mai lo tau soifua i le nei taimi o le tau whaai ui unga o le tausanga. Ai o le anta o toia wha maene o tailo loto pa ia mau mamalu Samoa le anga e whainga tā Samoa le ai vivia e le mawhai e se upu o na au awina o tau sā mawhainga tu lau na lava. Ai wha silsilantu ma le awa tele i suli uma o le ainga Samoa wala i vau o le pala o malie o lo alala papa au i New Zealand nei. E fia whai e se tātou whilo inga i le astona i nei le aso a taiao aso lua o Novemba i le se fulu tasi i le taiao i le no whanga o le fitu se fulu B McIntyre Road i Mangere Bridge e talo atua i suli umalo tātu a inga i na ia awe mai le nei whono tanga tāua a wale wha moe mo le tau sanga fau. Morisi wha mtalanga wha so tai ia mawala i vao Filippo Filimaua i le olua lua lima o tasi lima fitu iwa. Olua lua, lima ono tasi, lima fitu iwa, po ngaluma le mana Danielu Taito, i le olua fitu, wha lua ono o. Olua fitu, wha lua ono o, wa mtaiolo seinia, e mawala i vao Filippo Lutero Filimaua, o le sao o le ainga sa mawala i vao o le pala, mai le afioanga o malie. Whaalinga mo le mawhutanga a le whianga o Vaiala, mo aloma tama whanau o Vaiala i le vai maunga. Whaamole whaamla tuantu le tātou whaatasinga i le mautau maunga langa fuaina Jensen i le tuantu si o le tasi o Iva Hillcrest Road i Papa Toitoe i le tulae tasi i le awoli o le stona nei aso lua o Novemba lua afe lua wha. Madatua maila o le stala e pei ona ioina. Soi fuea o lo seinia e fingota ulu avianta mo le laulau ai mo nisi whaamatalanga whaamso te maile numera o le olu atasi lua i vaiva lima valu i valima olu atasi lua i vaiva lima valu i valima po le olu atasi lua li maiva tolu wha o lima olu atasi lua li maiva tolu wha o lima po le olu atasi tolu lima fitu ono tasi olu atasi tolu lima fitu ono tasi whaafutai. Silsilanga mo le fioanga o Santau ai sa Fanta. O le e ia i langi tapu o pa ia le popo Samoa a wā o sa lava mai le vavau o i le whaavavau.
E talo atu I le tātou nuu, le pa ia I tamali I mawhailaunga o whaletua matausi, ma tama whana umalo tātou nuu o loo au maui au kilani nei, whapea fo I paolo mga whae manua I le nei nuu ia Samoa, o loo a whiwhio mau I le nei ia tunu. O le awhia le tātou whilo inga I le strona I nei ia so lua o November lua whilua wha, I le intulai tasi le awauli, se I o tātou wha so ai, e tusa o le mata upu na ta oto mai le tātou whilo inga mua. O le nofanga e whai ai o le se fulu wha Cape Road I Mangele I Amkilani. E mana umia lo tātou awai, e wha so ai ma so alau pule lo tātou wha moe. Ina ia mau se tonu mautu e tusa o le mata upu e pei o na fofonga iai lo tātou no. Tai mai sau plate, ia awale fonga tau mawha I le aso, tātou whilo iai le manuia e ala I le tausinga a lo tātou tua. Morisi whaam talanga, whaam so taifo le numero le telefoni o le olua tasi, lua li matolu o no wha tasi. Olua tasi, lua li matolu o no wha tasi, whaam taiolo seinia ele lau ale mafutanga. Whaasilanga le mafutanga e whaka sa le awhianga o vang tupua whale a lupo. O le antou ia wha mai neo teilo loto pa ia Samoa. E mai sawa se ia pa ia fili ma pule tulau na lava. Ai whaasilantu maleava tele e te tawai. I le pa ia ma le mabalu o le mafutanga, a loma tama whanau o le kālesia e whaka sa I vang tupua whale a lupo. E whapea o le a toe usuia le tātou whilo inga e pei o le ato whaina I le aso tolu o November I Glen Eden I le nofanga e pei o le masiriai o le tuantusi o le Lusefulu Westwood Hall Street e te mimilo I le tu taumatau le roundabout le luma o le Kelston Shopping Centre. Whaamui moe o le tātou whisila wha iai le alofo le tua I le aso o lo senia le reifa silsilanga e le teite whono male lau. Morisi whaamtalanga, whaamso taifo le rumera o le olua tasi valuvalu, lima iwa valu wha. Olua tasi valuvalu, lima iwa valu wha. Po le olua tasi, o valu o ono, iwa wha. Olua tasi, o valu o ono, iwa wha. Po le olua fitu, wha valuiva, o iwa tolu. Olua fitu, wha valuiva, o iwa tolu whaafitai. Male tātou whaalinga mulimuli wa taunu mai mō mafutanga ma au kirikiti uma e fia mauri malai mō tā alonga ma koleninga. O le awhia le tātou fontanga lona lua I le nofanga masani I le malai I Nati o Tara I le aso lulu o le vaiasfo, le aso no November I le afo le ono I le fiafi. O le fiafi fo I lea o le a tufa antuai ia malai mo I la tausa awai le fono taluai. Wha mole manatua mai le stala e monisi wha mtalanga wha apsotai Nancy I le olua tasi, olua tolu, o iwa tasi, wha iwa. Olua tasi, olua tolu, wha iwa. Ia koe alua kasi, olua tasi, olua tolu, o iwa tasi, wha iwa. Ia po pe telo I le olua fitu, tolu valu tolu, ono wha lua. Olua fitu, tolu valu tolu, ono wha lua. Whamtai o lo senia, e sola sa au tāwhianga o le tautei whono a le Auckland Pacific Kirikiti Association. O nisi nao tātou whaalinga lau tonu mai lau fisa o le tātou wala leo le rifo I vaengo la mauli, mo le tuelenga ngā whaafutai. E ia te auto umalawale tūsia mai a tātou whaalinga. Ona o le utangia mai leo le afo. O le aungani ato le tātou wala leo. Ina ia tuwane iai le wha mamafa, tuwane iai lunga, ia malekoma, ia a mise lava le mea o le pili onta, ina ia whaingofi e le tātou ngaluenga, whai whaantasi. Te alofa Samoa o Mr. Cowboy Lenei, whaafafonga ma mai mo mai pia I le Radio Samoa. Yeehaw! Oka e se kai manga ia 5 minuta na tale o le tulai lua. Tale lua sa vai se yuli malau le fi mo tātou tala e vai whanua e peo na au dāntu le tulai tas. Tala vantu le fianga ia muli pola Wayne Laus, ia mala nātou au kilikiti whelolo.
E mo ia e malusi fiolo. E mau kil tu mo le tapena tu mo le tamu sanga. Ile tau sanga fo. Tau sa yo langs. Fatu fufunga mo ia pa malo fo le tapo inga le tulu malo tu ia fa fo baya sei sina vai ngai tala mo le nei fo yaso wala fa fo mai tala tumo
Pato ese le po Engelani ana fai tiongo le haka le All Blacks. For fulanga api o le vasa sa fai Samoa te wana fa ali mai I fa upunga I fa tinonga moni. Talonga tolopo Ethan de Groot mo le All Blacks I le soli o tutu unga falo te whare o le au fa poia I falo te leino ni tala. O le poa o le kapia Engelani Joe Mala o fatu ese name o lan kistinga I lungo o wala so tengalo kele. E sa ia fai joina le haka le All Blacks. Ino mai ona te peina la nei tula o te singa le X ai o le aso nothing. Ta toi te talai nai mai tu sia isa na fatu senga so tanga te tapo I sila I le kapi. O ia fa manu o le loto isa na tu singa lelele. Sa ia I le amatanga o le vaso. I lana tu singa sa tu sia ai. Ta ra tau ia te io na sili atu sele lei. Ina te fa matalai nai mea. Se tu singa fatu sia I maleata la ulo le tamata alo la kapia Engelani Richard Cockerill. O whaatau te ia Norm Hewitt o le All Blacks, le o mariu nei. A o ia te ia whaatino o le haka, a le All Blacks, le a pepsalau I was fitu. O le ulua I tustu singa mala sa I ta ue whapea, o le haka o se me whavalevlea. Ma o te tau na whaamalo lo I tua, ma I longa na whae tio I nai lau ta poa I al peuli. A pe tai, sa muri ane toi whaalia o sona fia malie. Ma sa tusi ai, ma sa mana o eva ai, wa ave e sea I te pula. E whatanga ai o na tali I le haka a le All Blacks, e o noa le mas whasalanga. Sa nga ina na whamatalanga ni tūla whono, sa tu siere le kapia le rolangi, au lumana ili tamara sanga ripura rolangi le ruaf, sumari tasi. Le sa tau fiai, au mali sa wavari, luma mapasia le la tūla ina sfurumita, au whaia le haka. Le tūla whono sa I solia foi, au whaia le haka le All Blacks, ili tālonga mai Engelani, ili tālonga I loa, ili au e au sila su ngā champini o le ruaf sumariva. E lua afe pauni sa whasalai Engelani le kapia le rolangi, tusa mare a mio mala. Tau foi na ia mala sana whapitai tangata sa tali atu ian tustu singa. Masea o onga sa ia mau mai ai, ili tūlanga tau o tero le haka, ili anga nuu a New Zealand. O I lato to mai whapito I vasa o lato whalia ne o le forfranga o le vasa malo le tau purenga pia po le pia Commonwealth Ocean Declaration, o kawa inai ma tau taua. E taro sia, o le ai wane ni whatino ngā o ngai whaia, o le pe o isi forfranga whavao malo. O lea fōru whranga sa vai te maina re fōru tanga tai o malo le tau plenga I limas mo leo no I pia I le vai asu tolwain. E au fia ile pui o le lorifo maritolsu paseno le vasa. To e whafo ia le leo mea ola le sami le lorifo le maritolsu pasene. Ma ia mana ia tua o yonga te whale o tunu. I le whenga iei le mara whaatula ngana o si tia o sua sami. O le ri professor I suenga I mea ola o mianga o ngā te whale le marine ecology, Simon Thrush. I le Universite o Kilani sa I ta ua. E iaisa numera, o whorofuranga whapea sa ia I te mi utonai, ma ini ofisa whawa malo. Ma ua mo mi aile whaali liu le whea ngai ngai apia, ma I upu ini whaatinonga whaatino ao ngā moni. Whaali e Thrush, e au na whaase e ma mau atu ma whainga whaaporikiki, ma tele atu le whaatinonga I tūlele e taula ia le lumanai, ma se tūlele e matua I alo I aile vave whaatino o mana ongo ni swinga. O e ta wai e tau mate e tingata o le a whaia au whai pōru kiki ngā runga lelei e o iailo lātu lelei na I au siaine mana onga a e a te ia mano na whamao ni ato toa e le o le mele nā iai e le eiso na manato o le a au siani au whai pōru kiki nei tau la inga ma ua le na o atunu o malo le tau prenga ai u whape nā ma le rolangi atoa. O sai ia nei a leo I se ali e māpua mai se o spa inga ini winga mātanga sa ia whai este nei titi I se pākai manukau I le vasta wai. O le ari o lo masulumia sa whalatalata I le tere titi, a o te alo le nofuanga le aronia pāke Goodwood Heights, I le tusama le valu le fiafka le Sprayley, ma o foina I ae la sa vavali e ave no na fale. A pe tai, sa whaalia e leo, sa ia whaolima I ae I le tere titi ni ami o ngā mātanga I se vai vao, la kane. Sa sola ese le ari ma le nofuanga I no faupo o el tere titi mo se so sani. A mafu ena wala wina leo ia leo e tua oi. Ai o wharia nei leo wala tō loka ina nei lea tinga te tusa mare mta upu ma o tilo iai ini morianga e whato ai. O lea o ngā mōre tāle ni siva le tautua Dance Academy. O whao Sofia te whanau nonga mo atu whaalia sa mo I tu planga li lau mua I Wellington. E pera sa whaavaine li ruaves mo leo. Sa wavetelo na mana ia lea o onga I porkala me o siva pa sa mo moni I tu tono a onga. E le ruafe ma le do fululua, sa whasalafa tua I tua le Academy, I ana porkalam e au fie marsivafi. O so a whatonu o la onga Jaden Ruapo, wa I whalia,
sa fa o Sofia ila tu fa pai lele pa sino manga fa nga no mo fa ilo tu lang tu wat fa ali tu plang Pasifika di Wellington ne talu mai ona mataina ni por Kalame o au sia ile tu dance ini unga mata ina lele kele i te maikia o nga satu ina ilunga pito tulanga maulunga i te uvanga awao o siva. Wa wharia pāre me o fiti si rene rampuka e pauna meolo i aro na iloa o tangata fiti e yetu puanga inkia o tangata moni o fiti. E ulava o fiti o se vaianga le Pasifika ai o i tu ainga o tangata Indo-Fijians e leo whaavasenga ina o tangata Pasifika i New Zealand nei. Ai lisi ina ilalo o tangata inikia maasia ile upengo fa mtalanga na matangaruenga fo numero fa mama wina and New Zealand ale statistics New Zealand salongo ya matangaruenga ile le New Zealand Pasifika o tangato tupuango interfiti por Fijian Indians o fa vasenga ina le temine ilalo tangata Asia le bayango tangata inikia pata sei mai si tangata inikia no fo New Zealand nei mata uai o le fa vasenga na sa paia mai tanu mai le lua fe mali lima ai o tangata ini tia fiti au te ro o leva no latu te ena le fa sengana ma latu to la ngai atu ngalunga i te fa singa ta fa tasi ati ai rampuka fa ali ai ro rampuka e pauna me o yelo na loa o tangata Indo-Fijians o tangata moni o Fiji e te alonga o le Paulusia le All Blacks Ethan de Groot o te lopu ma le au atoa e lusa ma le tolo te alo fai tauri e tele ma England i va vea le start e me New Zealand te luai lona soli o tutunga whalo tue whalo au sa fa maoni ai le faya onga Scott Robertson o le tolo puina o de Groot o le o se fa le tono Santa Alo ai o le le tau si o tulanga e fata o toina e le au e ulavo ni fa mtalanga moni le me tono sa faya de Groot o fitau ia le tolo pu ma le ato e ta alo Twickenham e le o manino mai ai o fa maoni ai le All Blacks e la to te le o va o ia to e fili ai mo le ta alonga ma ai alani e le fa unga le vaso asau le tamane wa faya on Scott Robertson twinga na au mo le talonga mai ngilani Tamaiti Williams o suia Ethan de Groot i le Paulusi ai se tasi o mtau po tu tele noanga o le avene o tifringa mo ya Cortez Rajima e o fuina o fu numeriva ma Canberra card wa aviele avano e fa leo ya Rajima le na ilo TJ Perenara Loudon Barrett o le fa John Tunrina le ni tu mo o fu numer spulu Pasilio tosi wa aviele sino fuanga de no four au fa leo ile tulunga po e beno filia Robertson ia tama to lua pito silo na mama o ta aloi mo le All Blacks isi tulanga ma tele wa ve ia filinga o numero sofa na lo Steve Reese ina wa mai la fa te inga ta alonga ba ya pani fa un rasto wa awo ia tune ya Caleb Clark mo Will Jordan ile tulanga wingi ma fu Betty Scott Barrett ola ia to captainina le au tulanga loka e panga fa tasi ma tupo vai o vai ia lusi mat fatu sanga o fia de mata ina lan ta alo ne tu sanga i ta longa foi tolia mai ola mata ina nei de la te winga ma le loka la uloa Engilani Maro Itochi lus foweti o les fata inga o yai ari severa de numero valu fil ia Sam Kane lus foweti loto por numero fitu ma Wallace Tuti il lusi foweti mauda il ofu numero 1 Chori Barrett o te tell you mai mano sa fiai Ora panga mre ko yones mo le lua mo totally ne tua Anton Leonard Brown la cover mo ye tulanga ni no fora o fale o le pa pe Damon McKenzie o le All Blacks la o filia Tamaiti Williams Cody Taylor Tyrell Lomax Scott Barrett Captain Foilet Puvai Wallace Titi Sam Kane Adi Severa Curtis Ratima Loudon Barrett Caleb Clark Tory Barrett Rieko Yone Mark Telea mo Will Jordan Fale o leo asafo o mua o fatunga fasi Pasilio tosi ta o Patrick Tui Plotu. Campaign final Cam Roycard and Anton Leonard Brown ma Damon McKenzie. O le A45 ma vea la sa te merisila le ta longa. Se atu le si tua Englani o Jake Tango o le kalapo le Parramatta Eels Australia o ta pātu nei la o le tosa moe tu tulanga do na uso Isaac. O le avanoa o no sa manua mo le talong fai tauri lo na lua ma Englani le vea la sa te New Zealand Elites. Il taimo toleninga York, ta fari air faya onga le to Samoa Ben Karina. O se tasi ona tamata alo o ye se tulanga le mautonu, ono se fa fitauri don to au. Ina fa alo terina au filia mali potia ia Isaac Tango, o lo a fia sa fianga mitimiti, e no le mas fam talanga teliai ar pulenga le to Samoa. O le si swinga le to smari bo au filia se tulanga e foringa mai. O le ale sa fa ina le liso le au le asto.
O le tama o le kalapo Canberra Raiders le Stevie Sang. O sui tūlanga ia Paul Roach o le Warriors. E ulava se marumaro le tō Samoa le ata tutusai le se risi o ta'alonga whaitaulia. E unoa ma se sotanga o se suinga iai pe a whaile marumaro le tō Samoa. Ai o le ta'alonga o le a whaitauina i le whaatūnangana le loka piliki whaavao malo o le IRL. Samoa, o lo mamaulo na kilia ma le tūnanga whaare whaatūnangana o iei nei. Football tongi, pasere leo o lo mamau ai matonga o lo tūlanga lima. O se whaatūlangana lau whaafia inai, ia karina. O le au a tola le tō Samoa, John Asiata, Sean Bloor, Gordon Jam Kumtong, Luciano Leilua, George, Jerome Lloyd, Dana Mariner, Carol May, Anthony Milford, Francis Molo, Jeremiah Nanai, Kenan Palacia, Junior Paunga, Simi Sasangi, Blaze Talangi, Cheryl Skelton, Jake Tango, Jaste Vanga, Roger Tuivasashek, Lazarus Valipo. O le se o la fotasi le babiao, o le salea, taimi fo ia nisila, ia lea fo i talonga. Ai o fama o ni nei fa ia o lango le kapili ke Engelani, ia Sam Tompkins. O ia le tangata sa whaatunu inala na au tui le afo le malai. Ili teima si vatau le kapili le tio Samoa, ma polo kai tamta al Samoa ma so po ia tele, o le leina o ngā kukongu. O le ate video le whaatau tunga le teima si vatau ma le talonga whaitau le mo sa sala laurunga o wala so teilo tele. I se whaavivi inga ia o le po le kapili unia Engelani tio mawa. Na whainoa le kapiteni George Williams, ina o mai ale talonga. Ta manu malo Engelani, sa tauraina na ue vau ia le tō Samoa ma le kolosio le lenga o ngā tonu. Sa whasilingi ai le vāngo tala le NRL.com, ia le tamata alo le lenga luma Michael McKeegan, i le ponga i o le whātau tū, a sa tali, Sam Tompkins, sa sau ma le a kia. Ia ma le tamara sanga le kapili ke pasni ka di sila nei au tamai tai, le ata alo le fitu Samoa ma le buli kua fiti le Malaya le Mount Thomas Stadium, le stona nei, e o toe fili lava le whaia onga ia Jamie Soward, ia le au sa manu malo ia tonga le bastolwai, mo le ta alonga ta o telo le pa umunofo mfiti. Leine tua e vania pelite, le se Mercedes tau le leia stiala, Lindsay Tui, Sarina Masanga, Jessica Bakea, Tavana Papali, ma Pauline Piliae, Rasa Bale, Leine Luma, Aneta Claudia Nuosala, Destiny Brill, Laika Clark, Mona Lisa Soliola, Christian Appeal, Masiena Lofipo, Faleoleo, Jayata Faifua, Simone Kapani, Bihuka Berryman Duff, Ma Eva McKeown. Ya, kalanal na yaso, Maria Tapo ingala tunu, Vavayani na yatatu fana wiki au tu fauna o lato e o solo. Maria la wale ni yaso, soi foia. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. Oe
fa tunga tuai le sunga ia pa lauli po le sunga ia ani se to fa le moe toi langi mai le ia waino ile nei vai ngola le se me fu ia le ke ye wa suila po pola ko inga ngia e o pa wa por pese va malo tu le usu ia fish e maruia le talo le fai ngolo nei vai aso fi fila kanga le utoi mawala tanto over no ile ding vayas male fionga le pule le toto mala danga ale DJ Sound ya enjoy for male pacific40.com pole people tell lo ole talo fa voucher le fionga ya le pepe tala ilene ya wa foi se fa madan tu mo tanto ilanga tu ile fai unga ole nei fo iva ya so tala van tu le pepe malo le fai le faiva ma lo fo ile tawa ta i tutu ma faiva lo filima nga wenga le ding vayas pupu Fafelo ya tu ila uftalenga fonga mua yele tu le ne so man ne ya fape ayo e savalvali fo fa ngali mungala ya ailing masalo na man yo ne te e ko ni fo tonol tatu office lo la vale fa man lo singa wengo no ba yaso mana tu fo yo ile pepe man to e tale lima wo fe ala lunga fa ile lotu ya na matai lo le o mo me fe au fo ile tai au si van tu le fa fonga ngale tu tu sa la o le fotanto mo le lai le ma fan ya ma tu pina va ia le oswa e o le lai le tai ona lila fa tai a fa yo fa longo multina le ai ngai la tala le fa ina ya le di mal la fa te le do la po le na mo le le pa fa le male na la wa le ata pena to ata metia la sangulu la si le fia voi o le meo o le manu e vave o nala ma la usu o le manu na tele ana rufe o lona winga e wala pisa voi le si male benga e kupu o le ngao o ngufi te loi fia voi o vai mantuat na fata tanonga voi e ya ilato no mieni nga wenga voi e malanga e ustar o leo ke fa pe le pepe o la e fa ko fa ma ya ma ko ilungo le vale le so ya sa peutanga ila va foi mal company Australia ya ma fai no malanga tu e memorialo ya tu ya le ya la tu ya o fai no ai te wo te mantua e il famo mo se matu e kalesia fai la so taia e de ma fai la tu ni si mele le wale ngat wenga le tu ma le tau tu ino fo yo le kalesia ya pe le ala na wale no le la wa o i fo la volta tu company Australia ia fa talia tutto i vale na watu le pavea o la stofi ai o le sito no le ator suli na mo o vanga la na wa na mo wala tu va no mo la tu la wa ma tan fenga vanga ia to i vale na watu la la tu no man wi mo ma fortala ia la fa la tu fe lo no company ia o nei le na o ia tala la tu bank account ma fa tin no ma tu la ia na leo o tu la so fua ya ava ulo manga wenga la wala fo wa mo wal men no foi matulanga na ol fengo fiela na ole ol fa mo mele wo ya ol tatu au malanga sto suli mo novema a fo fa mo tu masalo le si go va ya so pe a wa tau fo yona a sau nya tu la to malanga tu Australia malo ya ila to wala na ya na wa mo wala to pe mita ma fa tanga fo le pe ye fa ilong fisili ia le fa tanga ino o e le o le company ya antonu na fa le po le ainga le tau fa sai o le pe venga len fa ye tatu interview seuman ya a fa le to o lua na matua au mai le ya mal fa fine ya sei tu lo fa no va ta si ai fa le interview ale malie mala le tina le ainga e tona ya ile ka lo fai o lo Ongo winga na ya lu mo me foi le male a yainga nga manga va video call mai lo ya o le alu foi le lu i wala o tapu ia le faifa ele ya la se me por le wala na matua fo fola tu ai lu mal tapu inga o mea ia lai e fenga ngai o ia no foi o la tu ia le la no fatas o la o matua man la male la ia ita po inga le fatalia tu nei na foi la tu vui no mai o ya wa ia la tu wo tini ya po la tu wo tama encourage la vai o mai foi fatata no fatas ina ya awani se vai nga pio vai ngai masana tu pu ya so ya o e ar malanga foi fapea
awana ito tulai me tulanga na ole tulanga fo le tante alofai o te alofa le ta uso ya to le pai le uso ya taiso ia walongo winga kasi ala kala mami taiso nga ale pusa meli ama le fale wa umar nga salo tu sale ya tot pai matuana mama ai luma le alu luma pusa meli ya voi mai ai va tai mesili ya wa nga fo ne tatu pokala mea fonga mo ya no na tai Onga fea lau Australia le maua ia tātou ngā luenga whaawai taimia mō tangata no fo maumu tangata seni New Zealand leo pepe. Nā lawo taimi neo i ngā e kura mantra. Ta langi ne tongunua le mea tau woka woka. Tala le pora nu lavo New South Wales ma Victoria. E toi te atu tu sa taimi te drive mai Melbourne na i kura mantra. Ia ma le taimi te drive mai foi mai Sydney. Nai mantra lo no winga po se me le 5 leono i tula lo no winga po la watu le na lo Hastings se pas fatu tu salna ya lo no va ya isi mo to mama ya vai foi ya me ele yo na le ma telefone ya ole tala no na le va ngale i Australia fa ya tu foi le tolu i tula ko fa ku le ole mo ko ma fa ka kia ko ngi ko mai ngangi choli o kalangoa kamai ia kalango fui la ko ye lungo se lengi le wa ma wai fa mlianga ni tamali ole tunu ula pe ta to ye sa Auckland ta ula le west on to fa tu ana go so mi no te ka o mai la le ngoi kula e longo winga ka ngo so lungo le va le le ro si le ka fio lai ia amu ia fo ila to ia ona o tu langa le fa le tonu nga wenga tonu ni sil ia fa tai mo le avro fa ro mo we la tu ia wanga ia tu pa wala le bia o le ka mali wanga wa o mga sangi le mari nga martina tamut ya spanta to yo sorva le tinata me tel watu ya to le lima me sa tu me yo sta spanga dwen ale matua esa me te vai mai le watu no Facebook pa wala mengi ki wo ku ro wali nga o yo le mena ye jo ia nga fa le kongo lo fo ile ka ko wali le ya wana ya musu na wo man musu ya jo ya awu ya tau mau ma watu ma langor vanga le vanga sixing you fai passport New Zealand ele la fai passport sa mole yo ku de ka loito ya ma lo no winga la to fiva ya so na mo fo ile ki ya le si vanga le ala anga ya tu munga ngo fa va te mi Australia le talo le do va ya so le tau fanga solo tuai e o te min wala la no mo la tu ma fo fa we o tau na fo wal mea meli fo lau application po lau tusi apalai le info@missinglabour.com vai fo lungo le tato Facebook le nai lau page le nai ya le email na info@blazinglabour.com ya na le email mai ya lau application sa wai tonu man numero lau telefoni le tu langa voi le ato lo passport e lo yo lau e lo passport New Zealand ya fai do malau interview ya mai lo or te mia matala me ya no January February mati ya lulom tato ya ai fa tai o lewa ma e atu nei vanga na suma ai il famo mo sam tu e kalesia le tau te lo ya nga mo e wa o le sifia e mata fireworks al neighbor ata pa so fireworks se mata tu neighbor neto sa e te si de fiore pe o le la wan we au me le ka ilima suka la wa nga you know lo watu la ile fa tau mai ni manto me fa papa ya wala va o fe masui foi le e tutua ia mau le lapis ai nga le au me o kupe ya o lo ko ila e nga ko mana ya mantuol tau le vanu ata yau ya pa ia le sfulu le po ya o la ta we tato fireworks ai lumol tato farsale Mangere East St Mark's Presbyterian Church Mangere East we vatolu Massey Road te lo le KFC fo le we lunga Massey Road se man makau kia mato farsa na tu sol mato ne pa fo na lo ya yo le o KFC lo no winga fa ngo fia la na e mawal mele la fa ta we tato fireworks ila swata ya
O le mana ia o to. I le tau e ka le sia leo pepe. E kau le mua se o ngā umu i se aso sa. A wanga le pe ngā le kula ka fo i le talo muli muli. Ia e koe ea mai lunga le whaiwhi au o le ise o le ngang kore ka le sia ala wa e le o le drive-thru au sa o e ko. O e sere fiali o le matou e ka le sia e fia te le vai luma i for se matou farsana wa mata na faitonga la waina. Tu sala o sala ia faiala sala ti o ile queen salad. Ya na saulo la ia le tai gota la mo pa ke mai luma ina. Ke ya fai no la. Fai la yo lat. Ya lo no vinga la sota ya. Ai sa u fa pe o te ma fa la ya le fa tau sau KFC. E sili la lo sau KFC le i Massey Road. Tolu i va tolu Massey Road. E so o ala mal fasale ma to St. Mark's. Yo na le la fa tau e foi fireworks. Mai nei fa na u mai foi mata po ani me fa papai. Fia. Wai a mata toala sota e au. A savo i a seuman. E tuolo fo matu loto. Fai matu tonai. Fato a mata fa wa we foi la ele o fata wino atato a me fa papa. Ia langa pa u te mi le tu mai ele malo e me fai ono fai. Da sto nai. So sa son fua so lua. A taton. A to mai mata e au. A te loele au lia la sa seuman. Mali, malo whaapta. Ia, antono na umarino le whaafonga ngā le tātou tudu. Ia, wala vai le whaamoe moe wha le kali sia ilanga i antu le whae ungo le rive aso. Pasi loa le KFC fōle i drive-thru. Lora winga. Ia, onu matonu ai na utelo fo i lela e tutua i malau fua. Fo i lele le aso a tau leo pep. Oi, ia, ele mwhaiana suia se se wolfu ale kali sia. Ato alofa mai la. Ile ufua o mai tai fa mo le fatau ava venta ulia tato fireworks eu va veno to malo lo me le velo la ya malo fa tenga la pepe ni tu isi si vanga ta wa ya la wala so ta you twele malo le tudo il fa mo ya ta ya bi se fula o nanga digisa ya tato numero masani lava o patasi lima ono a tolu fa Faiona sota i mai ai, ia na futa watu le dress, o la fati not fa mo tatu e kalisia la sota au. Ia fio mai matala mai au tatu filo ai tai au, ia ma fatau fo in fireworks. Ia awa fo ia le kai folks, ia ma mani fireworks fo il Christmas ma le tausan fo, ia faftai tele se manu mo matu of nor nefiaf. Ia manu ia fo kwanga lo fanga solo le weekend. Ja, tātou whapena. Ia ora whai, le whianga ia leo pepe tala i lene le li pule. O le tūtuma lau nangana a le DJ Sound. Ia leo whaua ngāntu. E wha moe e pe ona iai le whaantawina leo mea whaapapa o le Guy Fawkes Day. Mara tu e pa ui le asolua i le vangi sofou. Ia le tātou aso o mea whaapapa. Io e au le iai le moe fui tātou i whainga leo pepe male a whainga lea. O le wa awhatonu le tu lai lua wa e sauni e piki le whana wa onga. Ia ka anguru o ia manono o pe afe ucha o mo fa mai le manu wa le fo me wa asale la o le kai vai le fana wa o le te went wa ye piki lando ile tu ai wa o ngai le ia wa 24 hours a day 7 days a week Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz.
tu sape fale miliona fetu sulu ese silava wele bele unga tsafia veio setu fai jana materia bella ngona pe fatu mai ya so mabona ulo no sai mafa atali tali se umali maya oyo la umani lo ma amora oyo wa umai yo ulangona leito foto fongo manemo fa au so songa luloto yo mana o to toy te faya mo it's to be fine ta if I go fina o yo oyo la umasi fo ya so fai so sungai au maya yo for il poto oh la masifo ya so fai so se uana na wi ai le loto la u ile tu sape fale lo masifo lo fale na u e matino le fifa ya ma uso le ne ya lo fa sa awina mai lunga oh la baby is a baya tuwana ola valmasio fa pel belero sione yanga ola masina ola fetua susulu manaya ola kitara malio oe of the fatu saina o se vai malu o sa wa tu fantasita wa ia yesu bebe se fifia o angelu a wala fa wa mo personality alone light up the room just one kiss alone that make me go oh la umasiofo ya so fai so sungai au maya yelo noto it's your for ile poto oh la umasiofo ya so fai so se uana na wi ile noto la u ile tu sape fale lo masiofo lo masiofo lo fale na u e matino le fifa ya ma uso le ne ya lo fa sa awina mai lunga o yo la wangel le te fa aluaina Timothy K. Akaripa Male vai o le masiofo so le tafiolai ya wa mai o le masiofo ki vai ngole le wale mabidu te aile afo le lua ele tautua fa wa le radio Samoa tasilima i tolu mo por kalambela wo le mafunga mo se yo le July fa ile afie fidei tan fa wa tu tala mai au se talia o suile le fo le fionga ya le antawa pese ta severe ya male sunga ya Isaac Brown se le July e fitu ile afie fiana nei Jalonga le vai ngol ding venga so pe fa funga tu ye lunga o tanto wa tala e vem furua ma ya se yulu mala lefi o ye le ta longa ja ya a fo le lima le via filima bidu te a fo le lima le via file malai tu wai le sa fa ngoi no le Mount Smart Stadium ya pole do fanga fu le fa mu tu wai le Warriors o le musu ya le ngo ile Go Media Stadium. Ola sola taya pola fifia taya ola ta aloi ia le awa le fitu Samoa le awa tu itai le ta longa le lakapiliki male au afiti mana tu la le ta msanga le Pacific Championship ola sa maloloi fiti le fitu Samoa ile la ta longa mo ile fanga solonga le ta msanga le dei pita yo le fifia taya ole avro fa agu le mo alo tu itai yo le tudu e manu malo ai e ta mo manu malo ile chalonga ile fia tayau awa amarubalo oloro winga ua sao antu le au le fitu Samoa ile tamulu sanga o le lakapiliki atumitai le ipo le lano lang e faya ile tausanga fole talibalo wa ile tudu o Ferrani le fainga Ferrani so le uma antu le ipo le lano lang ile lakapilo a felu tot alu wantu le ipo le lakapi atumitai le lua felu fa ia ar wantu wa maisi o imata longa o le Olimpeka lua fe lua fa o levo sa unima ia mata longa o le lakapiliki e faia fo I Ferrani ile tausanga fo lo winga tau mai son ele ke le sa o ani ku pe fa langi ri male fo mai Taliban lo e nei fo I tamil sanga te tele ia toi taunga ta ia o le si fo I tu
e ke le fole la ko kupena ole amawan ile la to tali ngama lo o le winga la na le tala a fie le I fa tawina so pepa manta mata po so pepa ulu fale o lunga lo penga te fai langi o le ticketek.co.nz o dai tutoia ia tatu pepa mata mata aile na le pamna le talonga mfayuna e mai mo ia ile fia tayau ile malaya na le Go Media Stadium e mai al talonga le fitu sa mo male awa te mai tai fiti o na tau tua mai lola ia o le talonga faitau lia ile fia tayau o le ai sa lia ia po ai au ia lua mate ma tonga ia pole awal kiwis laifa tali mai ele ken karua Australia ele vai sfole sa dinga champini o le tamal sanga le le Pacific Challenge Cup ia pole Pacific Challenge ele vai o lo kapi ia lik e totono New Zealand o Australia Papua New Guinea ia antoi mafiti o le fo ye malatu au le antoi tai le fe tu sa mo 5 minute te ailevan ile fe filia tanya leo le afanga solo mo yele ta longa na le mante ma tonga male au ale kiwis le na malolo ile va sunte ile awal kengalu wa Australia oro to ila ile va vea le sa o le vo va ile tele o tanto fu o le wai lunga o le tele pipi I tu o ni siu ta vale o ta fo fa mala mai fa to ya o lo te mana tu le tasio ma fa so male sungale malo le malo le to fanya tu mo va siki a shu ele tulanga fo e pe ona ia tanto fu male saunga le mu o le meta ua ia saunga le mu maule ele nganta mo o ele ana le fu le tabale ne tfalwa ai o le saunga le mu fo mo le malo le tunu u lo tele yo ya pe umala wala va sunte ni no va tu ai le tulanga fa tawi mangil tol makwa maka ukia so le manta ngo fifo o le tele o tanto ta vali ya o le tele o tanto fua ya ma o te lo fo na sa makwa le umaka kwa mi o sa excellent umaka ko le va sunte ni ya ave I fa penda I fa unga o le nei fo I va so ya on mai ale o le talonga le tosa o ile I mai ale le talonga le tosa mo ile va va le sail afol tonu le amata mo yai o England ya e te tangi lo fo male faili e male talonga ale olopeleki o le o sa ni nti ai male awa England yo ma tu ole na ve sila am tango le fo ve ya so pu inga wenga ma onga ona o se fam talanga na tu inane e se tashi fo you prop ale awa England le na ve sia yo ve sia lunga le social media ina wo ye fa pe mai o le haka wo tona ave fa malolo e pe o le tanga te fo ile le sin pin mai le temio le talonga la kapi ya lena wan wat ya o le ko e fa ko e sema fa melanta si o la kalanga fo ye ko fo ile ia to teleni se tala no el talonga le fa ngol veis nei yanga le mianga papa kiuka ko ilungo le mengi o le social media ai te fa longo to fo ile pi ka vela sia fo ile ya no mafofa ya onga ye ile te ya esa wele kala I fiolo e fo le te mi ja wele fa mtalanga e te fa longo atu pi tau puniti ai ia lau mana o le winga na le fa mtalanga fa te tanto ilongo meni o penga te fa langi ma upu ma fa mtalanga ta tote la foina o le temi lon talonga lon peleki ma engelani le va vela sa temi New Zealand sfulu milun tente ai fa antono fa pe fo ia le temi e mfeona mai mo ye le tanto to sambo ya ke minga wala ngai ka ko fa pusa ke mi kongwanga mo le van konga makanga valu ka ko kalo son ke lo le melemte lo foko ka ko ngi lo ma fofo ka fia ya se umu uruma afala ma se miki eling o kai umu uruma afala miki eling silia kwai ko mianga of polo lo ngai e fa ni edima o e ma fau po le ale isi la sanga fo e tatau na e anga I ai ma fau e toi fo I le a o nga pe su e sa nga luenga ai le I lava lo ta pena e mawhai le OCA ona fesoa soani ia te oe e a matalau la asanga fo ma le mauti noa. O le mātou polo kalame fo e au fia I le whāwa iaso suenga ma e o atu I le sefulu lua vaiaso o fesoa soani wha au popo. Mō nisi wha mtalanga le sitale le go.oca.nz/ignition
Oceania Career Academy, o Lolo Manai e a mata I nei. Mai moa I lau whetū Samoa le au lakapi liki at mai tai Samoa. I le aso tōna I nei, le aso 2 Novema, I le 5 te ai le awhana 5. I le malai ale Go Media Stadium po o le Mount Smart Stadium. I lana ta alonga whaitaulia ma le Fiji Bully Kula. O le awanoa wha auro le nei mo lau whetū Samoa. Mo le awhiatu I le ipu o le lalulangi I le tausanga fau I Farani. Wha atau loa sau ticket I le ticketek.co.nz. E tapo I ai lau whetū Samoa. O na taualunga I le taalonga mata ina alii I le vao le kiwis ma le mate maatonga I le 5 te ai le valu I le afiafi. Go whetū Samoa! O le Parkinson and Bowskill wa silia mal se lautau sanga lana tautua I le ngao sia o maafa manatu ananga tā. O tausa ili se maafa manatu mo se pele ia oe. Le Parkinson and Bowskill na amatanga o sia na maafa manatu. Mai le afe valu se lau valu ono. Vala au lole o valu se lau, fitu tolu tolu, fa tolu tolu. Pe emaili le info@parkinsonbowskill.co.nz mo nisi fa amtalana. Whaonga le tautua le Pacific Easy le masina a toa Novema. Ma mawailo vanoe te manu malo ai whailonga tupe e fast food tana au saunia mo ana paanga. E luas food whailonga mo Samoa, luas food foi whailonga mo tātou I New Zealand nei. E se ina whailonga se fulu asto nai o vaiaso te tasi. Mana tua lo whaua pēr tātou whapitoa nao le 5 tana pēr whaonga ina le Pacific Easy mobile app. E whaatino ai au tupe whamomoli mai lau telefoni whebe ai. O loa no foi le tātou direct transfer. E te posi mai ai lau tupe le tātou account ma whaamalia ina fasili I lunga o le telefoni. Ma whaatino ai le lafaina o lau tupe ai ngā whapitoa. Mo le tutongi ina o pili o le vai mo li maisi au nanga I Samoa. O lo ma whaina whaatino o le tātou au nanga o le Easy Pay. Asiasi mai loi tātou ofisa I o Tara o Tāhuhu ma le taulanga whaatau I mangele. Pe walau mai le telefoni o Barcelau o tasi ono mo se la e lata hatu I ante oe. Pe whaonga le tātou app po le direct transfer. E whaasawa I lo taimi ai mo se wa tangata fo I le pensini Pacific Easy. O la paanga mo tupe whaamo moli Samoa. Radio Samoa. Taslima iwatolu. Amo.
Pacific Land Band whaani re fumea tusia ia mawhatuina panga mali yo pu whai walu tusanga mtuna I lau Joyce fulu tasi mala afa miru tonu tale o le Julai tolu tala tolu au ratu ia tala I vai whanua ma tala I tala ngana peritania au tali ai le tu ua onga alefana u le rifo ia so whareile la tau o le lavau te vai tu whafula o sulu mantungo fia mai bea ave o le la au anga iantu mantua he piki mai fo I le whana wa onga I le tu ua I o onga I le whai unga o le reia vayaso o stasi o talalo te whitau tua I lunga o le sau I lunga o le TV1 News o lo whapea mai ei whai mai o le teimile ia pole vai tau le nei o le ua amatana o tuitua le uwhainga luenga a le Inland Revenue ia po le ofisa o la fonga New Zealand. E anga I antu I bisinisi o lo o iei le masalonga e le o usita ia inga o le tongina o la antu la fonga. Ioi, e maise lava bisinisi o lo o faa whainga luengai tanganta whainga luenga. Pamela whamtalanga, o le lisi le iai le teimile nei, o lo o mawai, se lisi e o antu le fitu afe, o tanganta o lea la tau te longoina e au no ma le whailoina o la tau ingoa ia le ofisa o la fonga New Zealand I le tūlanga e pei o nei iai ia le solia e nei pisinisi mani kampani o le tūla fono ia po o ai inga e tutongi ia la tau la fonga I le ofisa o la fonga New Zealand whamai e lanta I le tolu se lau leo whai o tangata whainga nuenga mai le ofisa o la fonga lea la tau te afoi. Toi whasa watu. E lanta I le tolu se laua pisinisi. O lea na asiasi ai le au whainga luenga. Ea masiaki ia le tūlanga e pe o ne iai. Ia lantu la fonga pe e halanga anta tangu na tongi. Ea o le tūlanga o le whaungaina. O le whaamaua wina lea. O tupe maua ma tupe whaalu. Eoi. Ia ma le tūlanga foi lele o le tutongi ina o tangata whainga aluenga. Ia ma le tipi ina wa la tū la fonga. Ma totongi a ngai le ofisa o la fonga. Awai e se le mea o le tipi o le la fonga mai lo tutongi. E se foi le tutongi e le tau company po le pisinisi a ngai I le ofisa o la fonga. Eoi. E se mea ngai lua e se le mea ka o le kipi. E se le mea ka o le kokongi o. O nisi o taimi. Na o na tipi e nisi o pisinisi o le la fonga tangata totongi la fonga. Ia po tangata whinga aluanga fo. A le fiu le ofisa la fonga e whaatali mai. E reima se mea o atu. Tele pisinisi wala anto whia le na tulang. Ia mai whaamutai ai le ofisa la fonga o le wala anto whia. Ia le ngā yoinga. A whaila o naitanga lue fo I lele se pisinisi po o se company. Ai o lo I eiso masalonga. E whaapea e re pe uma o le o pe uma o le o e le o la fonga le kipi o le ofisa o la fonga ioi ia fa ia so fanta nga lo kangwa fa e mo fo le ia so kala o le ofisa le IRD ia onga mawa kuaila ia le o se feso swani mo ai mang ia fo se ko le ofisa la fonga e si fisa la ko nga wenga vo le so swani mo tato o le ko va ia ku I le me ka o le contact information ia si ku I fonga ni le ko ia si manto e wan tul tanto famtlang e winga ia la so taina ai me fanyona e mo ia la official la fonga I lunga lo penga te fa ilangi ird.govt.nz o lunga I nine te mo mai lava famtlanga I me ia tau la fonga ia mala tau mala undanga na le ofisa o la fonga o New Zealand. O man tuau tantu la fonga le ma whaiona whaatino I ngā luenga le malo le o lo whaia I le nei ia vaitang. A le ini la fonga. Ia longo winga o le mwhin whaatino I ngā luenga le malo e se mai ai no ngā tupe. Le au mai I le whale tupe o le lalolangi mai si sources ese. Ia o le longo winga e makwa kere ale whaale tupe. Ia me le maka ki whanga fo I asola wa mantu o asola a whaitita inga po ai le tupu na iai o I peritani iai laso e iang kama fo I au la fonga e pito no uma o la wanga ngai o kore ki mele la fonga o na whaaputu na ia lea o na avere o le tupu e whai e la na fuafuanga o le kupu alo whala
E makula fonga. Nga kangole whawingi whawingi mele li foilele mo tangata o lona tunu. Ar ko nga kupu foilele ngala wakwa ave whakawinga auno. Oh. Yarki mi foilele koe pinye kanga kal olonga ngu. Ier kupu pe a foilele alo fatili. O inale na sa wele tala foilele le kamalo foilele ngoya Robin Hood. Ia o le tangata na fiso swani tangata la hotel. Ina ua lema fai ona fiso swani antu le tu na pawale mea na kupuranga fai ngale receiver thank you fam taile alofa taile angalili ai makwa musua koe voa imai mo tangata la hotel. Tasilimo tu. Amo. Whaine alofa I a inga mawo I Samoa, e ala ili whaatawina o se hotel ta alofa voucher. E mawhai ona whaongaina mo aso ta ua whailongaina. E pei o aso whanau, whaipoiponga, pe whai malolonga mo ta whawhawai whaiungo vai aso. Whaatau e oi New Zealand nei, ai piki e lau a inga I Samoa. Tanga I ane ili pacific40.com/hotel. Ma whaatau nei loa. Pe wala au ili o lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. O lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. Matau te whaia ni fo aroi le aso lava I te whio mai ai I le Shine Dental, ai e ia inga whaapitoa. Matau te salia le Afterpay, Zip, Q Cards whaapea Wins Quote I le Shine Dental. E whaia fua whaatalanoanga ma le ACC I le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau I le vau le se furulua I le se furuvalu tusanga I le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ina le whainga o nifo I whaonga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului I le Shine Dental. A fio mai le 575 Great South Road Manukau pe wala au le lua fitu ono fafa. Lua fitu ono fafa mo le Shine Dental. O le fitu au lele ma le fitu ta iala o ngā amata e mawalunga lana au nanga tau Early Childhood Education po ua o ngā amata Samoa ma le Pasifika I Mangele. E iai whaia o ngā le stala ma whaia o ngā lango wa lava tā pena mo le awa o ina o le whanau. E uti avanoa o lo o tutoe, aua lai te whaatuai. Ai lesi tala nei lo walo. Wala au mai I le olua tasi tolu lima, fitu valu iwa fitu. Olua tasi tolu lima, fitu valu iwa fitu. E whaatulanga ai se taimi e te asi mai ai. Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa I le o valu o tasi ono valu wha fitulua. Po le olua tasi ono valu fitulua tolu o.
In this update, the Ministry of Health has warned the Auditor-General emergency preparedness is at risk. The Office of the Auditor-General reviewed the Ministry's critical clinical supplies during the early stages of the COVID pandemic in 2020. Political reporter Demelza Jackson has more. The review found gaps in emergency pandemic plans, inadequate systems for distributing PPE and made 10 recommendations the Ministry accepted. A letter from the Auditor-General to the Health Select Committee now reveals there has been some progress and the system is better positioned, but it finds staff and budget pressures have delayed the recommendations and warns there is a risk emergency preparedness may be deprioritised. 2 people are in hospital, one with critical injuries, after an alleged assault with a weapon in Auckland's Papatoetoe. Police say they received reports of someone assaulting 2 others at a commercial address on East Tamaki Road about 1:20. They say the weapon used wasn't a firearm. The Public Service Union's warning of big cuts looming for the Office of Māori Crown Relations. Ethan Manera has more. 40% of staff at Te Arawhiti are set to lose their jobs, with 44 roles being merged into Te Puni Kokori and 42 being cut altogether, according to the Public Service Association. It says the vital department is being gutted and shows the government's failure to uphold Te Tiriti o Waitangi. Dunedin's weekend fashion show raising money for suicide awareness will proceed with an approved liquor licence. The event's organised by an Otago student to support the Life Matters Suicide Prevention Trust. Blake Benny reports. Police said an alcohol licence would be inappropriate and harmful, given the link between suicide and alcohol. District Licensing Committee Chair Colin Weatherall says while the link between alcohol and mental health issues is well established, the event is also an important part of fundraising. He says it granted the special licence with that in mind. A fire on Auckland's Mount Wellington domain is now out. That's news. In sport, Geordie Barrett is ready to return to Test rugby after nearly 6 weeks sidelined with a knee injury. Barrett has missed the last 2 tests for the All Blacks since his MCL injury in the first Bledisloe, but slots back in at second 5 for Sunday morning's visit to Twickenham to face England. Barrett says he's feeling no discomfort after a full week of training. It's about the time frame, 6 weeks, so everything's gone to plan, and just grateful that it wasn't something significant and long term, and I'm back in a position now where I can play for the All Blacks again, so I'm very grateful. The Kiwis are drawing inspiration from 2 rugby league greats as they prepare to face Tonga in tomorrow's crucial Pacific Championships contest at Mount Smart. Former prop Ruben Wiki and former second rower Mark Graham will present the players' jerseys ahead of the test. That is sport. I'm Raylene Ramsey. Le vengono le tanto talo le tau mo le sola so tau mo le fai ungo le di fo I vaiaso e pe ona una maile lo ufficial va in tau mo lo si lo fia. Le so e pe on mo li mawina o le o lo angi malu mo se vili mali tu si fo fe lolo le angi mai langa yantu I le fia na nei. O le mafarfana mo au ki lani le so e lu se fulu tikeri malu I le po ana nei se fulu tolu tikeri e ngoto le lai le toi 5 minuti le tulai valo I le po ana nei. O le vengo la so an tai au e o so ane le lai le se fulu tolu minuti te ai le ono I le tai au e ye yu wanga I tolu va masolo I taimi o le tai au pa solo antu I le palasi timunga I le fiafi e pe tai le po an tai au o le akilia ma ia timunga. Savili o le angi mai le tu I mantu I sifo fa solo I angi mai I le tu I saute I sifo I le fiafia tai au. O le venga mo la so sa e langi le tau e feolono langi mai o savili mai le tu I saute. E mo la so ngofu o le venga so a saufa mai a waoa nisi o no fuanga mai ono yeina yuanga. Savili mai le tu I saute I sifo. O le tulanga na pe o le yei winga o le tau wele ngata mo le neia so fureile e before I le ngantu I le fai unga o le vaia so. Na alofa Samoa, wa ule ne yo kasputi alu, a wale suia le ngila wa ule kio. A eva mai I le se fudu 5 iwa kolu, a mo, Radio Samoa, vevela a.
fe ai lava o e fuia ua fa'alata I le sipula vea olo o I le fa'ato'anga o le lupe la lelei o le mo e tau felei o le mongo ua lele ma ua fa'apepepepe le masa tele le tava e ua pae pae ua lele atu I se sae ma ona fulu o tomuli e umi umu pa'auli Vivianga Maya Wayno le rivango la Oli Tamba le Faithful Sama DJ 651 vai joy foi o tanto programa le dia Oli le tua yo onga ale fana talo to baiti o mai o to ya mai la onga le dia so sa ya onga sa itamle le sa itini le le fa mau fu spa un tavale sui o fua onga le fale sa ni mai mo le tanto programa na officiel betali lang long de malo sile finas delights ile afon le tolo le dia. Are you at a crossroads and not sure where to go? Thinking about studying or getting a new job but not sure where to start? OCA can help you get on the right track with new skills and confidence. Our Ignition Work and Study Skills program includes 4 weeks of full-time study and up to 12 weeks of additional support. To find out more or to apply, head over to go.oca.nz/ignition. Oceania Career Academy. Your future starts here. O le R-Dash Travel, o le company numero tasi le taungo fio pasese mo fe malanga inga I Samoa whapea le malanga bai I Samoa I New Zealand ei. A whea de loa I le ofisa o le R-Dash Travel, tasi valu lima Great South Road I Marurua. Pe vili mai I le telefoni I tolu I valua o wha o o. Tolu I valua o wha o o mo le R-Dash Travel.
Masala ua e vaai I fale fo mai, po o taa vale ale fono ma e whape ane, ua nao au au nanga tau soifua malolo ina ma nifo mātau te whaia. E tele le whasosoani e maua ia mātau. Whasosoani mo le ola manuia o le mawhauwhau. Polo kalame e tau fia ai le tau mawhatapaa. Whasosoani mo tina ma pepe. Whasosoani mo whaia o siaki I le whale mai. Whasosoani mo sauwanga I a inga. Whasosoani mo whanau ua hiu ma le aonga. Mo nisi whamatalanga, tanga I ane I lupenga ta whailangi www.thefono.org. Pe vala au le o valu selau, Fono for you. O valu selau, tolu ono whaavalu. Mai moa I lau whetū Samoa, le au lakapi liki at mai tai Samoa. I le aso tōna I nei, le aso 2 November, I le 5 te ai le awhana 5. I le malai ale Go Media Stadium, po o le Mount Smart Stadium. I lana ta alonga whaitaulia, ma le Fiji Bully Kula. O le awanoa wha au o le nei mo lau whetū Samoa, mo le awhiatu I le ipu o le lalulangi I le tausanga fau I Wharani. Wha tau loa sau ticket I le ticketek.co.nz. E tapua I ai, lau whetū Samoa. O na taualunga I le ta alonga mata ina alii I le vao le Kiwis, ma le mate maatonga I le 5 te ai le valu I le afiafi. Go whetū Samoa! Sfulu ma le tolu minutu te ni le tulai tolu tanto o su statu tavale le tuma udanga. Ala fale tavale o le ka for you marurewa le fa tasi mai I ala tuminta ia lo fa I le ria woli talo fa o mai le ria so for really. Salo fala vale fianga se man fa pele malu samo fa longolongo mai tu fa lalangi ia lo fa so solo manuia lava mea o mai le lo fa malenga le o le tua Dele. O ani tanto fa pitoa o fa nga solo I le ria so mo November le anga yantu yaso fifia o ni tu sang. Ia o ia kako fa pitoa mo le yute ia o a mataluna tau mai le na ole selau tol sulta la il vaiasu matato SUV na ole selau la ia ta vale la itinol fitu iva ta la il vaiasu pe mini amata Sole selau tol se futa la il vaiasu ia mo yo tato yutele o ai nga ma fa yo na va astanga I leva toa le yero Na le tolu lava ia mea mata te mana o mia mai mo o epe whape alo fia whaisawa palai mea mua ia le leilo swafa lona lua ia iaiso ngā luenga tu mau ma lona tolu ia u mia se lai sene Samoa pol New Zealand ia learner license restricted mwhaia mata ona whawhaingo fiela ua palai Ia lele Ai fa pepe ai se fa le tonu wele le so fa le tongi ai tala fu e fa ila von talsa E ma fai on ta sanga e fu lava pe e ngaluenga tu maule full time ai e part time le on benefit e le ma fai o yo ma ko la ia le part time pengi fiki sa no thank you wa kamakin no thank you pe ale anga lo swafa ai ale le swafa fai te leon mata sosoan lele. O ala ni me mo mia pe va pe o le waka ngau sa ka piki a por ngi as for le po le so antai o li alo. Ya awane ngalo lo ia formato a Facebook page at ka for you. Ya ngale kila vale message mai meli mai ya send na fire kwa ka ko apply lung online ya apply mai nei Italia sai au Le ring o ani si vai nga fia fa mana tu pe le fa funga nga sa mo ilanga yan tul fa ngol ni yes. Awane ngalo e mawatule tato cashback pesu mai fa pisili mo tato cashback ya mal tato tato sine ngalo le sol sela crazy phone manuewa mal tato numera fuli o le over sela lo fitu 5 on valu. Ma lo va tangi lo fa maruia ngalo ngol tole de yaso Michel fa ngol va yaso. Ja, fa pena foi la fionga fai soifua. Soifua mai maruia le tuminta ia lofa le ka for you. Maui dai le tolu sela Great South Road I banu dewa ia la tu tu si vala ia le ovalo sela lua fitu fa ivo no valo mo sauta valo nai mo piki up. Jeli lo po ai tu ai na piki up nai mo ina. E anga va ai famia o antul sela tolu sulta la pe meni le vai so. Makwa pa u waranga pe meni le vai so pe anga va ai fiolo ia I te filia. E po le sa ngo le fa jo Radio Samoa Tasili mai vatolu
Samoa. Radio Samoa. Tosilima i tu. Amo. Sala pairo bote te paila tu asibio polo feo te no at ela ona au ne au le dono eole la au su amare eole su kamai silie o te kuane ia pia i tatan ole panai mari say my darling tofa leo tiele hanoi lenga lona wa mi pa filo te mana tu ala umasa tele le pa ma tani tani to pa te ala pele tota security veo ese momo afiti se o bolo momo e moe base au fate atabe a esi gamai se mose e io se mobilito si tosi mano mai vai veo nel guaya o se telefone say my darling to Ini leo tiele nanoe Lenga lona wa mia papio lote Te mana tu ala umasani Te leile pamata hita kito paoe Te ala pele chotase se fea, se aune pahana Ava tui alau mea ai Pasei e malolo ai Papa poe kodua Ai soia e te petalai Say my darling to paoi Tini leo tiele nanoi Lenga lona wa mia papilo Te mana tu ala umasai Te leile pamata hita kieto paoi Me ala upele chotase Vai vai solo vuoi le teine le mano le tana Ai lui le aute le chia Maula te pego a matele sia chisa fala pega bene mano Say my darling to paoi Tini le oti e le hanoi Lenga lona wa mia papilo Te mana tu ala umasani Te leile pamata hita kieto paoi Mi ala upele chotasi
Fanga o le ia oli le tu wa yo o nga ale fana mo sa mai mo le man tu po le kalame o fisile mentali lango de balo sil for kiki o le finas di line se bo ye kiki o so fana u fa i ponga ma so se fa moi le po ala me fa yo le ta i lano i longo o Facebook ko le ngo Finas Delights, P-H-I-N-A-S Delights, P-H-I-N-A-S Delights ona in mo le wa ta umla mo kiki o na sanga usi e le wharkeke o le Finas Delights i ona whaiele o lau oka. Manatua e oka mua lau keke o na whatu a ngā sisi e la ia lea e oka ia mai e mele mena ta o le tiposi. Is no tiposi, is no wharakeke. Morisi whamtalanga wala aule olu olua, tolu ono fitu, tasi tolu o tolu olu olua, tolu ono fitu, tasi tolu o tolu. E iai ia le whalawalawa e sa whapela o na tula i mai. I au ki lani sauta nei. E lea foi. I le pitonu o lea o Goodwood Heights. I lea fia na dafi. Whamai lea whamatalanga leo. E ei se tamaititi sa whapea lea na taalo i le paka lea ua whaingoina. O Aronia Park i Goodwood Heights i Manukau nei. Petusa leo le tāle valu i le pō ana pō. Manatua ni tāle valu. Ia la la vain tau mala mala matantou ni au kilani saute. Ia masafa pelea o na nga i entu wai. Ia se tama loa po se ali. Matala noa i lea tamaititi. Ia po lea teini titi. Ia mai ia whai antu iai. Sauta oe momoli oe il fale. Ia, ona umalea. Ona whaiale iai o le ni ali o ni tūmani anga mātana. I lea fo i teini titi. Tāno whai. Sava peona te walanga le tu mai ia po lea teni titi mole fiso swani ia na weile male anto le li ile ia o se tangata i tua o i male pakale na ia wala wina ia leo ia ile temi le po le fia fila na nafi ele i maua ia leo pita fa fitai o lea ua maua i leo malokaina le tangata o lena ia o lena masalomia na ia fia lea solinga antu la fono i lea fo ia on toto ile fiafia nafi. O le wa mantana umi mai ia fiafi. O mile taimi ia mala mai. Ele yo le taimi fo le ta le iwa o la e mala matantou. Ai tau tua na matantou mantua ia whanau. A wha peo nei la talantalo maunta po lau lau ale paka. A wala tu whaua i na o lantou i o. Ioi. Whaima e alua vai. A wa a tupu mai la se mea wha pea. A o se whanau a tantou. O le ala ka komea o le awhai. Ioi, e muli na e toi ita. E muli ane na e toi le fia. Ai ua, te le wha le tonu. Ma ua wha i nā tuai. Ia na ia tātou walu ma whanau. Wha whitai. O lea ua loka ina e leo. Le ula lea e masalomia. O le na ia whaia nei tū maanga matanga. I lea teini titi. E leo tā ua maipe fia tau sanga o le teini titi. Ai, walu i luma le tu ai ngā soli ngā tū la whono i tutono New Zealand. Ma le telefo i on tu nuu o le lanolang. Ia, ma whai ua tu ai mas whaamtalanga. O le awa uli i o le so. Pe tu sa leo le tele titi o le aforo se furu ma le lua. O le ana wa iai le aluani o le asu. Mai le tumu o le maunga o Mount Wellington. Ina ua whaapea lea o na mu wai i le vau. I le tumu maunga. O lea o lo whai mei le ripoti. O lo masano mia i lantou. O le na wa tutu i mea whaapapa. Ioi. E ono se fulu square meter. Sa whaapelea o na mu i le tumu o le maunga. Ia kano sia fo. Ia su e leo. Ia maua le au ula lea. O fo i whaia e a lantou mea whaapapa. Maratua. O le makua mangua le mukia le timine. E makua le mo o mia le alu iei. Fo i lelo se alo ia filunga mutia. Awa o le mele mo. Na o na maua ele ano ia fio le mea whapapa o le mutia laima toa i mangolava. Ia pe o le mua le pepa. Ia tautua nā mātātou a whai mea whapapa. Ia wa aile le. Se pōngā leo kā kua le meo le. Whakala le ni seo teng. A whainia au tau mea whapapa. Va ai no whanga. Va ai kā paka voi ia ngai ke le kā paka. Ele ingi vao iei le la tala tini whai. Whai e ina. Ai aua le whaia foi lele ai whaapā mai kongoraka avaleanga i whafu. E lua me iei, o le sau i whafu la vea erka ka pela vea ili sta avale. Ia pele sau i whafu, ai mua i lo marako ka avale.
ia se vai o le ua mua i marunga le mau. Wala ki le vave anto fui mu i le au li ana leila. Le ua vave inti nei ia le fui mu. Soli. Maka au kia mea ni a ka koua ri soli. Ia ai so ia. Tamaiti sui la lava onga. Sanu bai mo le tanto pula kalame of Silverton. Radio Samoa, kasilima ivokuru amo. Alova Samoa. Wa ule nei o kaspiti alu. A wale sui ale ngila ura ule kio. A eva mai ina se furu lima iwa kolu. Amo. Radio Samoa. Vevela a. O le wan tasi mala fa midu chote ne le afole tolu fa tano fa tu lo le fa wa onga ba mantua o disi dang tono ja valle o disi fo ila anto ti anto mu ya hinga ya o disi fo o le sa no bai mo le tanto po le kalame o le afo officially mentali le dia woli fa ya tu mala tanto sei ya tanto te le tau ba vai le tu lai fa ile afie dang talo to bigi
o mai o to ya mai ia le onga i le ia so anto me sa fai le onga ia ai sa e usita i lo fai ya onga i le ia so ia le na won tala tanto le mo to le ia to mai tolu fitu tasi lima i tolu fitu tasi lima i tolu ia le tanto numero na o te tala mo o to ia le whanau. Ono le wajantu i le whai ngole di vea so le i le ta longa e sauni e tuese tasi o awa Samoa. Le fiafia tai au le ta alo le fitu Samoa ma le awa fiti i le tupau tumitai. E ta ila o le vavea o le sa o lea o le awhai i le ta longa a lau toa Samoa. O i le au le ta alo le vavea o le sa ma le toa Samoa li tumitai. Afa le tolu i le vavea o le sa. E malona e matamata i sa ni loe whaile kuka ma e alo e lo i le lotu. O ai le au le ta alo ma le toa Samoa i le vavea o le sa a sauli. Tolu fitu tasi lima i tolu nau talantu. Polo kalame le whanau. Lango i le malo si le wharekeke o le Feeders Delights. Tia, olo uloto, ile manomi ole puata moko. E ono mea tele ai sui ai saupa asolo. Ifa apea, ole teine, e la lele ifa ole. E mata ata ai tumo ile taufa ase.
se fulu tolu minuti ona tale o le July fan tale fa o dan tu tala mai au se tale ma dan tu tama vai polo kala me le fa now le vai ngola o William Fiona wala au me o tu mai ti le tolu fitu tasi lima i tolu fitu tasi lima i tolu fa no mo le utina po lo wa tama ona ma fa ile ona e wala mai pe la o dan tu o le ya Emile o fa tas mai tala fa Amy tala fa se manu o mai oi Maduia fafitai. Yeah. O ala tu bisa vila ngol dia zoli. Ta fa ma ku ka longa. Ya relay. Ia. Ya mai si me. Ta longa a fileti ya. Yo. Na mai la ta longa li. Ya o ma ko. Malo o ko soli. Ole o ta longa nai fai voile le lanu. Pe fai va senga. E fai houses pe fai lan, pe fai va senga. Fai houses. Ole la lanu li Amy. O te kawa purple. Ole purple. Violet. Violet, soli. E fia lanu I tonu le tau au. E fa. Ole violet. Nango moli. Ia. Sama. Male mumu. Male lanu mumu. Mumu sama. Moli. Male violet. Ioe. Ona ma fu anga wale ni fa anga le tau au le violet male lanu mot. Fa saya langu moanga ma langu. Mea mata. Le ai o whangai si meanga. Oh, aia le mea o whangai o tau lanu moli ma le lanu violet. O te leilo. Ai watu lanu vea sole. Ala kule sili go whai aunga. Whai o le tele o aunga. O lanu aia e masanina lan tau whangai. O le lanu mumu, sama, moana ma le mea mata. Ai mani a wila auto. O nawa i le violet ma le lanu moli. Le lei. Amy, o lea musauni atu le tō sa moi lana ta longa le whai unga le iwe yasu. Whamantai te mālosi e tala I lunga tapua il tō sa moi le vavea la sa. Se inoa, se I vaai akua iai lele. O ila le ta aloma le tō sa moi ari en. O te leilo le tani. O I te leilo le tani. O ia e lea whai nala. Ia lele, se I te tala antupe lele. Ia pe yeisi sinan te ilo le tali o le tātou. O ala o menga lea le whai li en. O le lunga le awala e momoli le mea ai o kau sambia mako fai fe au. O talo fai. Tai au ful tau wasa. Ioe. Ia lele. O le ala kuko nga ingai avi oile. Mountol fafiang. O le supo kau pipi, chops e kau, au ulo, saka umala ai popo ki koko o Samoa. Au e ka fefe. O inga sa kukari en. O lo ki ngā mai o nana. Ta I lele. Ia. O ila le alu e folfolar konga. Wa o kuangangi fo. Oi. Ia lele. Manatua. Sao fa I lele ila. Ioe. Ia ona fola. Fola lola. Ia a umang folfola ngala ia. E o mai lo e ola ko e lunga lau ma pasang mi ai. Ia na. Lele Amy, fa te tele le vala mai ia manuia lau fola nga. Lau fola nga ko nga. Faftai lava. Ia alo fa tu manuia le weekend Amy so le tai bana ia Amy la to. Chanova? Malo so fora fianga se mano. O ui ka no fai. Ka vika. Ia wa. Wa mai lau sungar ngi au. Ale manuia faftai le lo fore tu. Ora ke minga umai lau ka fa unga po nga pori ka. Ga uma mo maka pe se me wala ka le se fu. Da kan se fu sole. Ole hanar ke minga ala yang kaya. Ora wa afore fiku. Ai le ia fore. Ia se fisa kwala di kan. Ola le fa mo le tou. Ola le ko fa mo lang fa de po po. O ma come ore Halloween ma. O Halloween nga fa. Oala me ko po kala me sa fa. O si va ma kufanga lole. Kufanga lole soli.
Ke va ia ku le ske minga pe uma o ele ke anu mo kanga pepa. Ia le. La sau va ia li David. E mana ia le mela po le alu ku le fe ko fa le siai. Mana ia le ra e le anga mele o le ku le fa le o kaka. O le mafu anga le anga. Ai le ro fo ke wa kangu se ku se mele anga ko kongu le ai re kamakiki ai le ro ke wa la wa kamakiki. Ale la wa o nga. Ia le mana ia la le fa yo le fa Ia, o le ngā. Ia, le. O le mea siringa. Ngaia o ngari kau? Ia, sawa ongo. Fe foi la so ma lo siringi kai au. Ia. Ia, le. Ta alo ma lo si, ta sami ma lo si, ala ma lo si alu le. Oila le ka alo le, ba la samre to Samoali David. O Engelangi. Seli. E mo ila kono. Ia. Ala so fikai. Ia, ele fikir la ki o kan ko ngi weekend. Malo Samo. E ki ala ilunga ka po ka longa David. No leo ke alu momoloko. Ke alu momoloko. Ora ki me fe ko lu. A for ko lu va ver. Ko e ma wa o e ri ko ri mangori David. E ole a for tolu va ver la sa lo winga. Mo ele le ma lo e fa le ana ma tama highlight tol ta longa. Ia pe e ala i fol ta pe fo i be lo. Iu. Lele. Ola la se. Ola la sko ko nga inga wa maka nga e karkalangoa fu lele ia i lengi iau. Ia o le whanai e rengi. O le whanai so sisi. Ia male ufi. Solo. Ufi mai fia? Ufi fiki. Ufi fiki. Kama vui ele whakau peken sei. Iu. Kama sa o nga ai pi ai la mare pe. Ala. Ia. Nga nga ai ingu ro mafuala. Ia, o ato fuangol nei weekend David. Pero nga e ke o moko ma keki. Papa Choi Ia. Papa Choi. Wa me fa ko mole film ai le night market ngang. Ke o fa ko se mako me ai mangi fruit ma veggies. Man, ia wa ko ngofie nga ko keli. Iu. Ia lele. Ia vai foi o nge ke wa fiu su e oi lano yo oilo. Ai alo fa tele antu David. Ia, maar we le fiafi maar we foi le weekend. Le fiafi na. Ja, na ma tau ia mala tamo David. Ole se wa finele titia sita. Na faia le lanto activity now le foi Halloween. Ia ai le I faia lai lungo le tele le na fai o le ho. Ale e kale sia. Ole au po io aso ngatai. Ida Yates Road. Ia fa malo tuai I matua le na udantu ya na ya lanto alo mafana. Se for le mali yung email ka maki. E ke fiwa ka ku ye le pesi. Pa wana mele manga ora ka maki ki ngale lole a male alu le ako. Lole palungi kuishi male alu ile ako. Yoi. Malo tuai matua me se ia fa ya ngale sa lanto wa foi organizing ngale fa mai mo. Ele afia na. Ia wa umangila wa le fia o kamar fa ia ai toi tam foi mai ali le tau sanga fo pe a tanto wa le lo fo le tua fa tanto ya Amy le va tanto fo il tanto o ya David lena ma vala mai le ya wo le tanto ile singa minute tali mai fa il tanto se Just think a minute. It could change everything. Think a minute. A woman who'd been married 20 years was missing the passion in her marriage, so she asked her husband why he didn't tell her that he loved her more often. He replied, "I told you on our wedding day that I love you. If I change my mind, I'll let you know." Many years ago, the rich and famous movie star Grace Kelly sacrificed it all and left her home in America to live the rest of her life in a different country, all for the love of a man. King Edward of England gave up his throne and entire kingdom for the woman he loved. Listen to these words from his speech that was broadcast around the world. "You all know the reasons which have driven me to renounce my throne. But you must believe me when I tell you that I have found it impossible to carry the heavy responsibility as king without the help and support of the woman I love." Mel Gibson's movie, The Passion of the Christ, was a huge success. It's the first time people have actually seen a real, true picture
of the pain, suffering, and torture Jesus Christ went through when he was so unfairly killed as the lowest, most evil of criminals. Crucifixion was designed by the Romans to be the most painful and humiliating death a human being could suffer. Jesus was not even given the dignity of clothing. Instead, he was stripped completely naked on the cross. So why did God the Son allow himself to be killed like that? For one reason. He passionately loves us. He knew it was the only way that the penalty for all our wrongs and sins could be paid, so he could be together with us again and share his life with us. Friend, that's real love. That's passion in action. There's nothing more God can do to prove to us how much he loves us. And all he wants from us is for us to love him back. So won't you ask Jesus to forgive you for your wrongs and living your own way? Then if you'll give him your heart and life, you can start enjoying your new life with him. Every day he'll fill you with his power and passion to live your life to the fullest. Just think a minute. Formalio le Angelia AJ Nazarene tole for le ding for ivang o le wole le pese ya si que fa so e tu maule lofa o Yesu ya tu lungan toile por la down le think a minute le ding for ivang o le fifi le ia tu lungina le por la be officially matali male fana o le ora fa il zanto sei poi io il lanto le ana vala mai le ding va Yesu o le fa pele ona man malo le zanto sei o le no 112 ai level ta vili o le tanto vili e a po o hai le o le a manu malo le dei fo I vai o le so ya le ma o le ua manu malo le tanto se o le tu ta yan taniara le no vala o le so naftaniara ya o le ua manu malo le tanto poloka le tanto se
Ja, pe ona sound hier fa longa le falkiki o le Finas Delight se mau ye ke o so fa nau fa I ponga ya ma so se fa moi fa tani tro ile so ia ta to o Amy ma David Lenavala au mai ia ma we tele le weekend na Amy ma David e va before initial fa nau Lenavala au mai ile ring vai so ile polo kalambe o Fesili Matali ale fana ile tutua ale radio Samoa Tadiara ia wala au mai so tai mai mai le tanu mera sei avi oil for the kikio le Finas Delights ya no so tai to ile already ya lau fa longa ile fa unga ole nei fo I yaso to mai tu sta I mantua nana papa va ile lotu ale uta yaula sa to sa un ile le so fua ile onga alof tele tu mo to le fa na va tai le man to mai Malo soy fua, ol si fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima ivatolu amo, se kia Radio Samoa. Moliang tula kang fa tu tele Samoa ila mai mo malau fa funga ngai le ngan le so o le dei fo I va ya so a to mai la vela so lua se yo le mai le dei ya freele va ya so pupu ona ole so malo lo na se va ya tu ole Labor Day la se ngana wale le tau te bani le telefon ngai la mai tau ya e poto ale tau tai le te mi sa si ai la va ai alo le tu pul tele te ya tu lo tu so fua ma so ma tu wola ile da fo I va ya so fonta tu to e fi lai I lunga o pe au manga lunga le e le sanse lua le fionga ya pestali anto so verma Isaac Paunga le o sound mai to te ba futa se ia le se temi o le po ana nei polo kalame le nganga I fo faiva ya mel to ona nei o fonga mua ma le polo kalame la o le ma fonga mua ma do ia tele le fai ngole riva ya so lo tele anto nei o te ba mati da mat tu ma tu tanto fuala au ma fai le vaenga nganga o malauka a mai se statement mai fa le tupe Tolo imbatarutu Male penisula mai molino Le tai tu pito ia pia Si o utaulanga manaya E fe pula fi mai ile sau O ata uma o fetu o le lani E sulungi ya umasia uhani A o masa vali vali Le masina se I esu sulu Ia Samoa lo uatulu Se I fai mafia fianga Ie mama atene matama Olo sisi vai mapepese Matata lato tulele A umae mane ilano ole niu Na o umasi a ukele Ele mafai nanga ona ngalo Le tafe tafe mali